jira jirtu hordoftoonni Kokeftuu har'a koorsii Chemistry of Natural Product jedhu chapterii 1-12 gaafilee achi keessa ba'an qabannee dhufneerraa kanaaf ammalumatti wajjin turaayna gaafii kana yoo hojjettan akka fayyadamtan abdiin qabachuudha. ስለዚህ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናላችን ተከታታዮች ዛሬ Chemistry of Natural Product የሚባለውን ኮርስ በተለይ ለፋርማሲ ተማሪዎች በቀላሉ ሃንድል እንዲያደርጉ የተዘጋጀ በጣም በርከት ያለ ጥያቄ ሙሉ ኮርሱን የያዘ ነውና ስለዚህ እስከ መጨረሻው አብራችሁ ከተከታተላችሁ በቀላሉ ለሞክ ወይም ኤግዛም የሚጠቅማችሁ ልምምድ ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ what is the basic building of protein ይላል። A ኑክሊዮታይድ፣ B አሚኖ አሲድ፣ C ፋቲ አሲድ፣ D ሞኖሳካራይድ ይላል። ሶ ይሄ ቀጥታ ከፕሮቲን እንደ አሚኖ አሲድ እንደ ፕሮቲን ከሚለው የወጣ ኮንሰፕት ነው። ስለዚህ ምንም ጥርጥር የሌለው አሚኖ አሲድ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ ፕሮቲን በከማላ አሚኖ አሲድ ከተይ ሰላችሁ ለማፋ ሆሞኒ ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ አር ዜር ጀራ ዲዳማ ዲዳቢላ መጣል ለሰደይታ ዲግዳም ይቆየዳ ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ ካንታኒ ዲዳማ አቀቀብሉ በከማላችሁ ኢቨን ኢፍ አሚኖ አሲድ ይበሰድ ናኑ ይበሰድ ከባኑስ ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ ከንጀራ መንገሩ ዲዳማን ከኒኔቹ So the next question is which of the following is an essential amino acid? So amino acid እንግዲህ based on the nutritional value essential እና non essential ብለን ከፍለናቸው ነበር። ስለዚህ essential amino acid የሆነ የትኛው ነው? ግላይሲን፣ አላናይን፣ ሊዩሲን እና ሴራይን ነው። ስለዚህ essential የምንላቸው ቀላሉ ሰውነታችን ውስጥ ሲንተሳይዝ የሚሆኑ ከምግብ የምናገኛቸው ናቸው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ግላይሲን፣ ሊዩሲን የሚል ይሆናል ማለት ነው። So what are the bond links amino acid together? Jada hydrogen hydrogen bond, peptide bond, disulfide bond dara bond in amino acid walitti hidhuudhaan akka proteiniin uumamu taasisu definitely peptide bond akka jedhamu beekna. So which amino acid contains sulfur? ከተሰጡት አሚኖ አሲድ ዝርዝር ውስጥ ሰልፈር ኮንቴኒንግ አሚኖ አሲድ የሚባለው የትኛው ነው? ሲስቲን፣ ቫሊን፣ ግሉታሚን፣ ትሪዮናይን ይላል። ስለዚህ ሲስቲን የሚባለው አሚኖ አሲድ ሰልፈር ኮንቴኒንግ አሚኖ አሲድ እንደሆነ ታወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። So the sequence of amino acid in protein is known as the sequence of amino acid protein structure structurally protein bakka furti qolle nerra primary protein, secondary protein, tertiary protein, quaternary protein jenne turre kana the linear sequence of amino acid kan toyote primary amino acid ነው። ስለዚህ linear sequence of amino acid ሁሉ ጊዜ primary protein እንደሚፈጠር አይተናል ማለት ነው። በተቃራኒው 3D structure of the protein ከሆነ ይሄ ማለት what the structure of protein refers to the overall 3D shape ከሆነ definitely tertiary protein እንደሚሆን ነው። So 3 dimensional jadi ታነገሩ tertiary ታaju. So ጋድን ታኑ what are the page at which amino acid has no net charge? ከናቹኒ positive negative charge and positive charge iddoo walqixatti taasisuni maal jedhamaadha? Isoelectric point, acidic point, basic point, neutral point. So the point at which equal positive and negative charge, meaning the summation is 0 or net charge is 0 is known as isoelectric point. ስለዚህ isoelectric point ነው እንግዲህ net charge 0 የሚሆንበት ማለት ነው። Which amino acid is known for its role in synthesis of neurotransmitters? A tyrosine, B glutamic acid, C proline, D aspartic acid. So in neurotransmitter synthesis amino acid in fayyadu yeroo baay'ee aromatic amino acid keessa especially tyrosine akka ta'e ላለረችው ሶ ታይሮሲን ነው እንግዲህ ኒውሮትራንስሚተሮችን ሲንተሲስ ለማድረግ የሚጠቅመን የአሚኖ አሲድ ዝርያ ማለት ነው። So which amino acid is non-polar amino acid ይላል። So here non-polar amino acid A serine, B tryptophan, C lysine, D glutamate ይላል። So non-polar amino acid እንግዲህ ምንላቸው አሮማቲክ አሚኖ አሲዶች ናቸው። ስለዚህ አሮማቲክ አሚኖ አሲዶች ከዚህ ውስጥ ደግሞ definitely tryptophan ይሆናል ማለት ነው።
So what secondary structure is characterized by helical shape? So protein secondary structure of protein helical shape ወይም ደግሞ አልፋ ሄሊክስ እና ቤታ ፕሌት ሼፕ ብለን በሁለት ከፍለናል። ስለዚህ ሄሊካል ሼፕ የሆነው ነው ቤታ ሼፕ፣ አልፋ ሼፕ፣ ራንደም ፎይል፣ ትሪፕል ይላል ነው ሁለቱ በፍጹም አይሆኑም። ስለዚህ አንሰር ውስጥ ቢ አልፋ ሄሊክስ አልፋ ሄሊክሲን helical shape qabachuudhaan secondary structure of protein akka ta'e beekna jechuudha. So which amino acid is often found in active site of an enzyme? A glycine, B histidine, C phenylalanine, D methionine. So the protein that or the amino acid that is mainly found in active site of an enzyme is definitely that of histidine, which have a very important role in histaminic as well as in even vasodilation effect. So histidine የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። Which protein is responsible for oxygen transport in the blood? A myoglobin, B hemoglobin, C collagen. Albumin እና collagen ይላል። albumin እና collagen oxygen transport ውስጥ ነው ያላቸው። definitely myoglobin እና hemoglobin ከሚለው ነው። transportation ላይ ከሆነ hemoglobin ነው። reservoir or storage ላይ ከሆነ ደግሞ ይሄ ይሆናል። ስለዚህ አንሰር መስት ቢዋት B ይሆናል ማለት ነው። The next question, what is the role of chaperone in protein? A catalyzing reaction, B assisting protein folding, C transport molecules, D providing structural. So chaperone kan jennu protein sana akka fold ta'u kan nu gargaarudha. Kanaafuu folding or assisting folding የሚለው ትክክል ነው ማለት። ስለዚህ chaperone ለፎልዲንግ ነው protein folding large or complex structure of protein እንዲፈጠር የሚያግዘን ማለት ነው። So which amino acid is often involved in the formation of disulfide bond ይላል። A methionine, B proline, C cysteine, D ቅድም ብለናል ሰልፈር ቦንድ ነው እንግዲህ disulfide bridge የምንለው ሰልፈር ዊ ሰልፈር ነው። ስለዚህ ሰልፈር containing amino acid ደግሞ ቅድም cysteine ብለናል። So the answer is cysteine. So which protein structure involves in multiple polypeptide chains? A primary structure, B secondary structure, C tertiary structure, D quaternary structure. Also multiple polypeptide bond chain ያለው የፕሮቲን ስትራክቸር የትኛው ነው? So this one is quaternary ነው። So quaternary multiple polypeptide chain ከንቀቡ። So what is the primary function of antibody? Antibody qaama keenya keessatti faayidaan isaa kan primary function isaa maayinedha? Catalysis, transport, structure, defense ይላል። So the answer must be defense no defense. Which of the following amino acids are aromatic? C isoleucine, tyrosine, valine, alanine. So aromatic amino acid kanneen jennu kanneen benzene ring qabanidha. Reefus dubbachuu tokko yaalletti tyrosine kan ta'u kan jedhutu ta'a. So what type of reaction is peptide bond? A hydrolysis, B condensation, C oxidation, D reduction. So peptide bonding gaafa uumamu reaction ichi adeemsifamu maalidha? Condensation jedhama fi bishaan waan ba'u jechuudha. Jenneerra carboxylic acid functional group plus amine functional group to remove water, then peptide bond can be formed. Therefore condensation reaction is the proper reaction for peptide bond formation ማለት እንችላለን። So again, which amino acid is acidic? Basic amino acid. So basic amino acid የምንለው እንግዲህ ተጨማሪ NH2 group functional group ያለው ነው። ስለዚህ aspartic እና glutamic acid acidic ናቸው በቀላሉ። basic amino acid የምንለው እንግዲህ ላይሲን ነው። ለምን? ተጨማሪ NH2 ስላለው ማለት ነው። Which protein is most abundant in human body? Which protein is mostly abundant in human body? A hemoglobin, B collagen, C myoglobin, D actin. You know that most of our body, especially the connective tissue, can be made up of collagen. So collagen is the most abundant protein in human body. ስለዚህ በብዛት human bodyያችን አብዛኞቹ ሰውነታችን ስሪቱ ከኮላጂን ስለሆነ collagen የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። So which amino acid is known for its role in collagen structure? ይሄን ኮላጂን የሚባለው ደግሞ እንግዲህ ለመስራት የሚጠቅማን የትኛው ኢንዛይም ነው የሚለው
glycine, arginine, glutamine, serine ይላል so you know that arginine can be glycine can be used for the synthesis of this collagen so A is the correct answer for this question. What are the term for the protein that assist folding? ቅድም ሰርተናል folding assist የሚያደርገው protein ስሙ ማን ነው? So that is known as chaperone. So chaperone is one that can assist what you call protein folding. Which amino acid is a precursor for serotonin ይላል so serotonin is made up of aromatic amino acid known as tryptophan so tryptophan is the one that used for serotonin synthesis in our body ስለዚህ serotonin ከምን ይሰራል ነው so tryptophan የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው so what is the fate of protein during digestion A they remain intact they are hydrolyzed to amino acid they are converted to carbohydrates C they are excreted unchanged ይላል so protein እንግዲህ digest ሲሆን ፌቱ ምንድነው ነው ታፋንታው ምንድነው ነው ያው ወደ አሚኖ አሲድ መቀየር ነው እንግዲህ ጋር protein digest ተው አሚኖ አሲድ ሲገደረው ስለተይቴ answer must be what B so which type of protein involved in muscle contraction for muscle contraction which protein is very important structural protein enzymatic protein contractive protein transport protein so as the name indicates for muscle contraction የሚያገለግለን የፕሮቲን አይነት protein contractive protein ይባላል contractive protein for muscle contraction so which amino acid has a side chain that's phosphorylated ይላል A serine B valine C leucine D alanine ይላል phosphorylation reaction እንዲካሄድ ወይም ደግሞ ሳይድ ቼኑ ፎስፌት ግሩፕ ያለው አሚኖ አሲድ የትኛው ነው የሚለው so definitely serine is the correct answer which of the following is a function of protein ይላል A energy storage B catalysis C support structure D all of the above ነው የሚለው so the answer must be all ሁሉም የፕሮቲን function መሆን ይችላል What is the term for specific region of an enzyme where substrate is binding occurs? A active site, B binding site, gastric site, catalytic site. So during drug and receptor reaction ስንል ለምሳሌ ፕሮቲን ላይ ምንድነው ሪሰፕተሮች ፕሮቲን ናቸው ስለዚህ እነኛ ፕሮቲኖች ምን አላቸው አክቲቭ ሳይት አላቸው አክቲቭ ሳይት እዛ አክቲቭ ሳይት ላይ ነው ድራጉ መጥቶ ጆይን ሊያደርግ የሚችለው ማለት ስለዚህ እቺ ሳይት ምን ትባላለች ነው so that's known as active site so which amino acid is known for its role in synthesis of nitric oxide lal A arginine B glutamate C histidine D proline lal so the enzyme that is proper in synthesis of nitric oxide እንግዲህ nitric oxide ለመስራት የሚያገለግለው enzyme amino acid ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው የሚለው አርጂናይን ነው ማለት ነው አርጂናይን ለናይትሪክ ኦክሳይድ ሲንተሲስ የራሱ የሆነ ሚና ይጫወታል ማለት ነው so ሌላው what is the basic building block of carbohydrate ይላል አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ካርቦሃይድሬትስ አምርተናል ማለት ነው የካርቦሃይድሬት ቢልዲንግ ብሎክ እንግዲህ እንደምታውቁት አሚኖ አሲድ አይደለም ኒውክሊዮታይድ አይደለም ፋቲ አሲድ አይደለም በቀላሉ ይወራል so በቀላሉ ሞኖሳካራይዶች the building block of carbohydrate ናቸው ስለዚህ the answer is C so which of the following is monosaccharide A sucrose B lactose C glucose D maltose ይላል እንግዲህ sucrose lactose maltose ምንላቸው they are disaccharides glucose ግን በቀላሉ monosaccharide ነው so what type of carbohydrate is starch ይላል starch ምን አይነት ካርቦሃይድሬት ነው you know that starch in monosaccharide ያካተተ ቤቱ monosaccharide ይላል disaccharide oligosaccharide polysaccharide so the answer is polysaccharide so starch የፕላንት polysaccharide እንደሆነ ታውቁ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው which carbohydrate is blood sugar A fructose B sucrose C galactose D glucose ይላል so you know that our blood sugar is what glucose ነው so glucose is our blood sugar ማለት
ትችላላችሁ ማለት ነው። So what's the bond links monosaccharide together to form disaccharide ይላል። እንግዲህ the bonds that form disaccharide carbohydrates የምንለው ግላይኮሲዲክ ቦንድ ነው። ምንም ማሻማ ጥያቄ ነው። ለምን ፔፕታይድ ለፕሮቲን ነው። ሃይድሮጅን አዮኒክ ቦንድ እነኚህ ቦንዱን ሰፖርት ያደርጋሉ እንጂ ቀጥታ ሳትስቤት አያደርጉም። so the answer is A. So which of the following is an example of disaccharide? A. Cellulose, B. Glucose, C. Fructose, D. Starch. You know that cellulose and starch are a polysaccharide, and glucose is a monosaccharide, but sucrose is non-reducing disaccharide. No, so the answer is C. So definitely I know which carbohydrate is primarily found in plant cell wall. So cell wall biqiloota keessatti carbohydrate argamu. Maal jedhamaadha? Glycogen, starch, cellulose, sucrose jedha. Yeroo baay'ee cell wall biqiloota kan irratti ijaarame cellulose akka ta'e beekamaadha jechuudha. So what's the primary function of carbohydrate in living organisms? A. Energy storage, B. Catalysis, C. Genetic information, D. Structural support ይላል። You know that carbohydrate እንግዲህ የኃይል ሰጪ ነው ወይም ደግሞ መዳኒሳ ጀናኔ ከናፊ ኢነርጂ ሶርስ የሚለው በትክክል ያስኬዳል ማለት ነው። So which carbohydrate is stored in animal liver and muscle? So the carbohydrate that can be stored in animal liver and muscle ይላል። cellulose, B. starch ሁለቱም አይሆንም። glycogen, chitin. So the answer is glycogen which can be stored in our liver and muscle. Now what is which of the following is reducing sugar ይላል። A. sucrose, B. fructose, starch, cellulose ይላል። you know that እነኚህ በሙሉ ፖሊሳካራይዶች ናቸው፣ ዳይሳካራይድ አይደሉም። እዚህ ጋር ደግሞ ሱክሮስ እና ሪዱሲንግ ሹገር ነው ቅድም ብለናል፣ እሱም አይሆንም። ሶ the answer must be B. fructose is reducing sugar. What type of carbohydrate is glycogen? A. monosaccharide, B. disaccharide, C. oligosaccharide, polysaccharide. Well, you know that glycogen is saccharide which can be no, it is polysaccharide. Yes, glycogen is the polysaccharide that is stored in animal, whereas starch is the polysaccharide that is stored in plant ብለናል እና ስለዚህ glycogen polysaccharide. Which of the following is not simple carbohydrates? A. glucose, B. fructose, maltose, cellulose ይላል። so simple carbohydrate ያልሆነው ሁሉም ተመልሶ cellulose ነው because it was polysaccharide ስለሆነ። Which carbohydrate is formed by the condensation of 2 glucose units? 2 glucose ማለት glucose plus glucose ነው. so that is definitely it's not sucrose, lactose, maltose, fructose ይላል። so lactose glucose እና galactose ነው። maltose malt sugar የምንለው ነው እንግዲህ glucose plus glucose ይሆናል ማለት ነው። so malt sugar ነው answer is what? malt sugar, the one that can be found in barley, especially in germinating seed. So what is the structure of glucose? Glucose structure is C6H12O6 ነው። ምንም ብዙ ማለት ያስፈልገው ማለት ነው። Which carbohydrate is not digestible by human? A. starch, B. glycogen, C. cellulose, D. sucrose ይላል። so human body ውስጥ digest የማይሆነው እንግዲህ cellulose ነው because cellulose enzyme ውስጥ ስለሌለ ማለት ነው። Which of the following carbohydrate is a source of dietary fiber? A. starch, B. cellulose, C. sucrose, D. lactose ይላል። so ካርቦሃይድሬት ሆኖ ዳይተሪ ፋይበር ሶርስ የሚያደርገው የሆነ ዲናው ነው የሚለው so ያኛው የፕላንት ያለው ነው። ስለዚህ cellulose is the correct answer. The term describe carbohydrates that cannot be digested by human is known as non-digestible carbohydrate ነው። ምንም እንትን አያስፈልገውም። simple sugar, insoluble, fiber, soluble ምናምን ላይ so the answer is non-digestible። ይሄ በቀላሉ ሰው
በሰውነት ውስጥ ዳይጀስት የማይሆን ወይም ደግሞ ያንን ካርቦሃይድሬት ዳይጀስት የሚያደርግ ኢንዛይም ሳይኖር ሲቀር ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው ሴሉሎስ which of the following carbohydrates known as table sugar ይሄ እንግዲህ ከሸንኮራ አገዳ የምናገኘው ስኳር የምንለው ነው። ይሄ ሱክሮስ ነው። ሱክሮስ is known as table sugar. which of the following is the common source of starch ይላል። A milk, B potato, C honey and fruit ይላል። ስለዚህ starch ዶሚናንትሊ ከነኚህ ውስጥ ይገኛል ነው። ሶ the answer must be what ድንች ወይም ደግሞ ፖታቶ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው the sugar that found in milk ነው። ሚልክ ውስጥ የሚገኘው እንግዲህ ላክቶስ ነው ብለናል አይደል? yes ላክቶስ is what known as milk sugar ነው። so lactose is the correct answer. so which of the following polysaccharide used to store energy in plants? so plants ውስጥ energy store ለማድረግ የሚጠቅመው ማነው ነው? so glycogen animal ውስጥ ነው። starch cellulose chitin ይላል። so you know that starch ነው። starch is what polysaccharide that store energy in plant. ስለዚህ starchin biqiloota keessatti gaafa ta'u glycogen immoo bineeldoota yookaan immoo wantoota lubbuu kanneen akka living things jedhaman keessatti jechuudha. Gaafiin itti aanu what are the main component of exoskeleton of insect dha. exoskeleton of insectin carbohydrate kamirra ijaaramedha. starch cellulose chitin glycogen ይላል። so chitin is what the component of exoskeleton of insect. ስለዚህ ኢንሴክቶቹ ኤክሶስኬሌተናቸው የተሰራው ከቺቲን ነው ማለት ነው። so which carbohydrates most commonly used for quick energy? A cellulose, B sucrose, C glycogen, D. ስለዚህ ሲርበር ወይም ደግሞ ቃሚ ከኛ ጋፋ ቢለው በፍጥነት ወደ ኢነርጂ ተቀይሮ የምንጠቀመው ግላይኮጂን ነው። አይ ግላይኮጂን ስቶር ta'ee jiru suni gaafa beeloof nu gara energy dafii jijjiiramaachuu. which carbohydrate is polymer of glucose? A fructose, B sucrose, cellulose, galactose. so polymer ከተባለ it is polysaccharide ነው። ስለዚህ polysaccharide የሆነው መፈለግ ነው። fructose, sucrose, galactose, cellulose ይላል። ስለዚህ polymer ከተባለ definitely cellulose ይሆናል ማለት ነው። which of the following carbohydrates is common for RNA? ribonucleic acid, A ribose, B glucose, fructose, galactose ይላል። so you know that ribonucleic acid can be made from a sugar known as ribose. so ስለዚህ A ትክክል ነው ማለት ነው። what type of carbohydrate is chitin? chitin ምን አይነት ካርቦሃይድሬት ነው? እንግዲህ ኤክሶስኬሌተን ኦፍ ኢንሴክት ከቺቲን የተሰራው ብለናል። chitin ምንድነው በባህሪው? ሞኖሳካራይድ ነው፣ ዳይ ነው፣ ኦሊጎ ነው፣ ፖሊ። ስለዚህ chitin is what a polysaccharide which can be used for exoskeleton of what insects. ተራፉ chitin polysaccharide ነው። which carbohydrate is known for its role in the energy transport in a plant? energy transport in a plant. A starch, B sucrose, cellulose, glycogen አለ። ስለዚህ ፕላንት ከሆነ glycogen is not the answer, sucrose is also not the answer, the answer may be starch in this. cellulose, so the answer is so how? so a carbohydrate is known for its role in energy transport in plants. so yeah definitely ያስኬዳል sucrose energy። ስለዚህ ሆኖ ዳይሳካራይድ ነው። ስለዚህ እንደ ኢነርጂ ትራንስፖርት ያገለግላል ፕላንት ውስጥ ነው። ሶ አንሰር ያስኬዳል። ስቶሬጅ ቢሆን ነበር ስታርች ልንመርጥ የምንችለው። ይሄ ደግሞ ስትራክቸራል ኮምፖነንት ቢሆን ያስኬድ ነበር። ሶ አንሰር ኢዝ ቢ ትክክል ነው ማለት ነው። which of the following is a ketose sugar? so ketone functional group ያለው የትኛው ነው የሚለው ግሉኮስ፣ ላክቶስ፣ ፍሩክቶስ፣ ራይቦስ ይላል። ሶ የግሉኮስ እና የፍሩክቶስ ትልቁ ልዩነታቸው this one is ketose sugar but this one is aldose ነው ብለናል። ስለዚህ ካርቦሃይድሬት እንግዲህ either aldose or ketose ስላልን ketose sugar ያለው የትኛው ነው? so the answer is fructose. which enzyme break down and starch into a simpler sugar? A amylase, B lactase, C sucrose, D cellulose ይላል። so the
enzymes that used to break starch into smaller units known as amylase ስለዚህ based on this enzyme እንደውም starch can be either amylase or amylopectin ብለን ነበርና ስለዚህ A ትክክል ነው ማለት ነው which carbohydrate is a source of quick energy during high intense exercise ይላል A fiber B glycogen C cellulose D starch ይላል ስለዚህ ሃይ ኤክሰርሳይዝ እንሰራ ሰውነታችን ይደክማል ይዛን የሙቀት ኃይል ሊሰጠን የሚችለው የትኛው ነው እንግዲህ ግላይኮጂን ነው ማለት ነው ግላይኮጂን ሶ ኔክስት ጥያቄ በቀጥታ ኢንትሮዳክሽን ቱ ናቹራል ኬሚስትሪ ኦፍ ናቹራል ፕሮዳክትስ ከቻፕተር 1 ላይ የመጣ ጥያቄ ነው ምን ይላል what are natural products ይላል A synthetic compound ይላል B compound produced by living organism B compound found in minerals C compound created in laboratory ይላል ስለዚህ natural product ማለት ይሄ ሁለቱ አይሆንም found in a mineral and compound produced by living organism ከሚለው በደንብ ሚዛን የሚደፋው B ስለሆነ the answer is B enough introduction to natural product ጋር ፈጀሉ natural product is anything that can be produced by living organism general the answer must be B. Which of the following is a common class of natural product? A alkane, B terpenoid, C amine, D alcohol. ስለዚህ secondary natural product ከተባለ secondary metabolite ነው secondary metabolite ከተባለ ደግሞ definitely terpenoid ይሆናል ማለት ነው what is the primary source of alkaloid A fungi B bacteria C plant D animals እንግዲህ alkaloid በብዛት የሚገኙት ፕላንት ስለሆነ ዛንታ መስቢ ፕላንት ይሆናል ማለት ነው which of this is not characteristics of terpenoid የterpenoid ባህሪ ያለው ነው derived from isoprene unit ይሄ ያስኬዳል they often aromatic ይሄ አያስኬድም they found in essential oil yes ያስኬዳል they used in perfume industry በደንብ ያስኬዳል ስለዚህ መልሱ definitely B ይሆናል ማለት ነው ምን ይሄ often aromatic የሚለው aromatic ላይ ሆኖ ይችላል እንዳላ አይታችኋል አብዛኞቹ ሞኖተርፒን aromatic አይደለም so which natural product is commonly used in hair reliever ይሄንን introduction of natural product chapter 1 ላይ በደንብ አይተናል hair reliever ወይም analgesic effect ያለው ከፖፒ ቬራ ሶምኒፌረም የተወሰደው ሞርፊን እንደሆነ አይተናል so what is the basic structure unit of flavonoid A benzene ring B isoprene unit C pyridine ring C steroid ይላል so flavonoid እንግዲህ C6 C3 C6 ብለናል ስለዚህ basic structureአቸው C6 ስንል ቤንዚን ስትራክቸር እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው so the answer is A which natural product is derived from the bark of willow tree so willow tree የወጣው የትኛው ነው እንግዲህ ቻበርቱ ኮፈረት ይጋፈላሉ willow tree ኩኒ source of aspirin ያከተይ ላሌቶሬ aspirin ሱኒሞ መዲሳ ሳልሳሊክ አሲድ ሃይድራይድ ለላብራቶሪ ተጋፈው ጀኑ ፕላንት ከነኪሳ ጋሩ ሳሊሲን ከንጀደምቱ ሱኒ አካቺዋቴ ማለት the answer must be salicylic acid which is the raw material for aspirin synthesis so what is the role of secondary metabolite in plants A primary energy source B growth regulation C defense mechanism and photosynthesis so ምን ብለናል እንግዲህ secondary metabolites indirectly involved in growth and reproduction እንጂ directly participate አያደርጉም ስለዚህ ይሄም አይሆንም ይሄም ደግሞ primary ስለሆነ አይሆንም most of secondary metabolites have ecological purpose ብለናል ከዛ ውስጥ አንዱ reproduction communication and defense ስለሆነ ይሄኛው ትክክል ይሆናል ማለት ነው so which of the following is glycoside so glycoside እንግዲህ secondary metabolites ናቸው ከነኚህ ውስጥ glycoside የሆኑት ነው sucrose አይሆንም quercetin morphine glycoside አይደለም glucose also glycoside አይደለም so the answer must be what quercetin which is very important for antioxidant effect so B is the correct answer what class of natural product include steroids A lipid B carbohydrate C protein D nucleic acid ይላል እንግዲህ steroid ከምንድን ነው የተሰሩት ነው የሚለው ስለዚህ steroid ከሊፒድ እንደሆነ ወይም ደግሞ ከፋቲ አሲድ ነው because they are ምን ብለን ነበር ባለፈው they are lipophilic or lipid soluble ናቸው ብለናል
Which of the following is an example of polyketide? A. Penicillin, B. Cholesterol, C. Tetracycline, D. Valine. So polyketide is also secondary metabolite that can be having an alternative carbon to cheating functional group ናቸው። ስለዚህ ከነኚህ ውስጥ ፖሊኬታይድ ያለው TTC ወይም ደግሞ ቴትራሳይክሊን ነው። Which process is responsible for the biosynthesis of natural products? A. Photosynthesis, B. Fermentation, B. Secondary metabolism, D. Respiration. Now, secondary metabolite or natural product can engine biosynthesis which would have technique in Fayadu, which is known as secondary metabolism. What's the main function of alkaloid in plants? A. Nutrient storage, B. Photosynthesis, defense against herbivore, water retention. So, alkaloid እንግዲህ ለፕላንቶች ትልቁ የመጀመሪያ ፋንክሽናቸው ዲፌንስ ወይም ደግሞ ዲፌንዲንግ ፍሮም herbivore ነው ማለት ነው። Next, which of the following is terpenoid? A. Nicotine, limonene, curcumin, chitin ብለናል። so terpenoid ከነኚህ ውስጥ የትኛው ነው? ይሄ አልካሎይድ ነው። ይሄ ኩማሪን ነው። ይሄ ሌላ ግሩፕ ነው። so limonene ነው። so from citrus fruits, especially from skin, isolate የምናደርገው limonene terpenoid እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። So which molecule is antibacterial effects? Quinine, penicillin, caffeine, theobromine. ስለዚህ antibacterial effect ያለው የትኛው ነው? ይሄኛው ነው። ያው ይኖዛል penicillin from penicillium notatum for the first time serendipity drug discovery ውስጥ የተገኘ አንዱ penicillin ነው። እሱም ደግሞ antibacterial activity ነው ኤግዚቢት የሚያደርገው። What's saponification? እንግዲህ saponification jechuun adeemsa soap production yakkate leerra kanafi saponification insuni maal jedha? Separation of fatty acid, hydrolysis of fats, synthesis of amino acid, formation of terpene ይላል። ይሄ በሁለቱ በፍጹም አይሆንም። So esterification is nothing, it is all about hydrolysis of fats so as to produce soap glycerol ነው። So which of the following is not source of essential oil? እንግዲህ terpenoid ያልሆነውን መምረጥ ነው ማለት ነው። ላቬንደር፣ ዩካሊፕተስ፣ ሮዝመሪ፣ ፖሊኢቲሊን ነው እንዳለ ይሄም ይሆናል። ላቬንደር ኦይል፣ ዩካሊፕተስ ነጭ ማር ዛፍ የምንለው ነው። ሮዝመሪ ኦልሶ ኤሴንሻል ኦይል አለው ግን ፖሊኢቲሊን አይኖረውም ማለት ነው። so the answer is B. So which of the following, which type of natural product is known for its potential anti-cancer properties? A. Alkaloid, B. Flavonoid, C. Terpenoid, D. all ይላል። so እንግዲህ አንቲ ካንሰር ፕሮፐርቲ ከነኚህ ውስጥ በብዛት የሚኖራቸው የቶቹ ናቸው ነው? ሁሉም ሊኖራቸው ይችላል ማለት ሰከንደሪ ሜታቦላይቶች ስለሆኑ። So the next question is which of the following is the characteristics of phenolic compound? A. High soluble in oil, B. The presence of one or more hydroxyl group, C. High molecular weight, D. Primarily found in animal ይላል። ፌኖሊክ ክላስ የሚላቸው እንግዲህ ፍላቮኖይዶች ናቸው እና እነሱ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሃይድሮክሲል ፋንክሽናል ግሩፕ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ the answer is B. Which class of a natural product is primarily responsible for color of many fruit and flowers ይላል። ተርፒንስ፣ አንቶሲያኒንስ፣ አልካሎይድ እና ሊፒድ። ስለዚህ biqiloonni baay'een isaanii kalariin isaanii kan kalafuul akka kan isaan gargaaru secondary metabolite አንቶሲያኒን jedhamudha። ስለዚህ አንቶሲያኒን ብዙ ተክሎች ጥሩ አበባ እንዲኖራቸው የሚያደርገው secondary metabolite ነው። So what is the primary function of flavonoids in plants? A. Energy storage, B. UV protection, C. Photosynthesis, D. Structural transport support ይላል። ስለዚህ ፍላቮኖይዶች ደግሞ ብዙ ጊዜ UV radiation ፕላንቶችን ፕሮቴክት ማድረግ ነው። ሬፉ ከለሪ ከንኬኑ አንቶሲያኒን የሚራም UV ፕሮቴክሽኖች ወዳ ፍላቮኖይድን ሳንፋየራቸው ይሎታ። So which of the following compound is the type of natural pigments? A. carotenoid, B. amino acid, sugars, fatty acid ይላል። so natural pigment የምንላቸው ካሮቲኖይድ፣ ዛንቶፊል፣ ክሎሮፊል የምንላቸው ናቸው ፕላንቶች ውስጥ። ስለዚህ ካሮቲኖይድ is the correct answer because it is a terpenoid ነው። terpenoid እንደውም ቴትራተርፒን ክላስ እንደሆነ ባለፈው አይተናል። so which natural product is used as anti-malaria? A.
ይሄን እንግዲህ ከሲንቾና ባርክ ኤክስትራክት የተደረገው ኪኒን የሚባለው ለአንቲ ማላሪያ እንደሚጠቅም ባለፈው አይተናል ማለት ነው። ሌላው which of the following is a common method of extraction of natural product ይላል። አሁን በጀነራል ነው እንግዲህ ተርፒኖይድ አላለም ፍላቮኖይድ አላለም ግን አብዛኞቹን ሰከንደሪ ሜታቦላይት እንዴት ኤክስትራክት እናደርገው ነው። ሰብሊሜሽን፣ ዲስቲሌሽን፣ ፊልትሬሽን፣ ክሪስታላይዜሽን። በብዛት የምንጠቀመው ኤክስትራክሽን ሲናሪዮ የትኛው ነው የሚለው እንግዲህ ዲስቲሌሽን የሚለው ያስኬዳል ማለት ነው። ዲስቲሌሽን is the common method especially for essential oil carbonate steam distillation dihydrogen distillation ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። which compound is known for stimulant effects and found in coffee ይላል። caffeine, theobromine, morphine and quinine ነው። ስለዚህ stimulating effect ያለው ካፌን ነው። ሶ ያው ኮፊ ውስጥ የሚገኝ እሱ ነው ማለት ነው። ሌላው በቀጥታ ስቴሪዮኬሚስትሪ ወይም ደግሞ ኬሚስትሪ ኦፍ ናቹራል ፕሮዳክት ቻፕተር 2 ገባ ማለት ነው። አሁን ስቴሪዮኬሚስትሪ ምንድነው የሚለው the study of structure of the compound, the study of spatial arrangement of atomic molecule, the study of chemical reaction, the study of molecular molecule. ስለዚህ ስቴሪዮኬሚስትሪ is all about 3D structure of compound ጀነሬት rate and the study the spatial arrangement of atomic molecule So, Gafinitiano, what is chiral molecule? A molecule with a plane of symmetry, a molecule that cannot be superimposed on its mirror image, the molecule is no stereocenter, the molecule that always polar. So, Prinintao, Jaralaman can explain nature. Chiral compound in plane of symmetry more than Cablila, Rakanab, the molecule that cannot be superimposed on its mirror image, Angeru, which of the following is stereocenter ይላል። an atom with 4 different substituents, an atom with 3 identical substituents ወይንም አይሆንም። an atom that is a part of the double bond ላይሆን ይችላል። the atom in the ring structure ምን ላይሆን ይችላል። so 4 different substituents ያለው ወይም ደግሞ chiral center ያለው ኮምፓውንድ stereocenter እንለዋለን ማለት ነው። What's the relationship between ionomer? They are identical. They are stereoisomer that non-superposable its mirror image. They are geometrical isomer. They have the same physical property. እንግዲህ ይሄ ያስኬዳል ነው ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ሪሌሽንሺፑ ምንድነው ነው የሚለው ከሪሌሽንሺፕ አንፃር ካየነው ስቴሪዮይሶመር አር non-superposable mirror image የሚለው ሚዛን ይደፋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ወደ ቢ ያደላል ማለት ነው። Which of the following compound is achiral? A lactic acid, B butanol, C ethanol, D chlorobutane. ስለዚህ achiral ከሆነ ምንም ጥርጥር የለውም ኢታኖል achiral compound ነው። achiral compound ለምን CH2 CH3 again CH2 OH ነው። ስለዚህ ካይራል ሴንተር ስንል እንግዲህ ካርበኑ ላይ ነው እናተኩረው ብለናል። ስለዚህ ካርበን ላይ ብንቆም ሁለት ሃይድሮጅን ተመሳሳይ ናቸው። እዚህ ካርበን ላይ ብንቆም ሶስቱም ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ በቀላሉ ካይራልን ያሟላል ማለት ነው። ሌላው ዋታር ዲያስቴሮመርስ ይላል። ዲያስቴሮመርስ አር ስቴሪዮይሶመር ዛት አር ሚረር ኢሜጅ በፍጹም አይሆንም። ስቴሪዮይሶመር ዛት አር ኖት ሚረር ኢሜጅ እንደ different physical property ያስኬዳል። the stereoisomer differ only in configuration ይላል። አይሆንም። the compound that have the same molecular formula ይላል። may or may not ነው። ስለዚህ B በትክክል መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው what is the configuration of chiral center designated as S ይላል። S ሲሆን ምንድነው የምንለው ነው? clockwise arrangement of priority, counter clockwise arrangement of priority groups, random arrangement groups, no specific ይላል። so S የምንለው እንግዲህ to the left ወይም ደግሞ counter clockwise ከሆነ ነው ብለናል። R የምንለው ደግሞ clockwise ከሆነ ነው ብለናል። so the answer is B። ቀጣይ which of the following is the characteristics of ionomer ይላል። A they have the same boiling point ያስኬዳል። they rotate plane polarized light in opposite direction ያስኬዳል። they can be separated by distillation no ይሄ በፍጹም አይሆንም። they are always soluble in water ይሄ always ሊሆን ይችላል። so ionomer have the rotate plane polarized light in opposite direction ያስኬዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄም ይሆናል ነገር ግን ከሁለቱ ሞር ወደዚህ ያዘነብላል ማለት ነው። so what is the term for the phenomenon where racemic mixture has a different property than pure ionomer?
A. Racemization, B. Non-numeric excess, C. Chiral resolution, D. Chiral induction ይላል። So the term for the phenomena where racemic mixture has different properties and pure enantiomer እንግዲህ racemic mixtureን ወደ ዲአስቴሮመር የመቀየር ሂደት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት chiral induction የሚለው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ chiral induction ማለት racemic mixture የነበረው ወደ ዲአስቴሮመር የመቀየር ሴናሪዮ ነው ማለት ነው። So which of the following statement is true regarding meso compound? A. They are chiral. Yes, they are multiple stereocenter in the plane of symmetry. They rotate plane polarized light. They have the same property as the enantiomer ይላል። ስለዚህ ሜሶ እንግዲህ multiple stereocenter ይኖራቸዋል፣ plane of symmetry ይኖራቸዋል፣ ደግሞ mirror images ናቸው። ስለዚህ ሁሉም ወደ B ያደላል ማለት ነው። So what is the maximum number of stereoisomer for a compound with n stereogenic center ይላል። ሳት definitely to the power of n ብለናል። If the compound have meso compound during that time you have to use to the power of n minus 1 ብለናል። ስለዚህ ለአሁን ግን meso compound አለው ስላልተባለ to the power of n is the correct answer. Which of the following represent a pair of enantiomer? Pair of enantiomer ከተባለ ምንድነው የምንፈልገው? ሚረር ኢሜጅ የሆኑትን መፈለግ ነው። R2 ቡታኖል እንደ 2s2 ቡታኖል ዲፍሌክትሊ ያስኬዳል። ሲስ እንደ ትራንስ ይሄ ዲአስቴሮመር ነው። ማን ቡታኖል ለቱ ይሄም ዲፍሌክትሊ አይሆንም። ስትራክቸራል አይሶመሪዝም ነው። 2 ፔንቴን እንደ 3 ፔንቴን ይሄም ስትራክቸራል ነው። ስለዚህ enantiomer የሆነው A ነው ማለት ነው። Which of the following method can be used to separate enantiomer? A. Distillation, B. Chromatography with chiral stationary phase, filtration and evaporation ይላል። እንግዲህ once ወደ ሪዞሉሽን ካደረግን በኋላ ከዛ በኋላ በቀላሉ በክሮማቶግራፊ ቴክኒክ መለየት ስለምንችል answer associated with B. What's the term racemic mixture refers? Racemic mixture jechuun maal jechuudha? A. 1-to-1 mixture of two enantiomer definitely ni taakuni maalif shantama jechuudha. R shantama 15s jechuudha karaa biraatiin. A mixture of diastromers, a mixture of stereoisomer with a different configuration of pure enantiomer. So racemic mixture is 1-to-1 a mixture of two enantiomer kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. Which of the following stereochemical descriptors indicate the highest priority groups found in opposite side ይላል? R, S, E and Z ይሄ እንግዲህ E and Z designation of compound ከሚለው የተወሰደ ነው። ስለዚህ ሁለቱ higher priority group በተቃራኒ የሚገኙ ከሆነ definitely E እንላለን። E ማለት opposite ወይም ደግሞ ላቲን ተርም ኢንታንጀንት እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ በዛ ያስኬዳል ማለት ነው። ቀጣይ in which type of isomerism do stereoisomer differ in spatial orientation of the group ይላል? የኮንስቲቱሽናል geometric, C. Tautomeric isomerism, D. Stereoisomerism. ስለዚህ spatial orientation ላይ ልዩነት ካለ በቀጥታ stereoisomerism እንደሆነ አይተናል። እሱን ማወቅ አለብን ማለት ነው። What is the key requirement for the molecule to exhibit optical activity? A. The presence of double bond. ይሄ ግዴታ አይደለም። The absence of plane of symmetry. Yes, ይሄ ያስኬዳል። The presence of ring. ይሄ ግዴታ አይደለም። higher molecular ይሄም ግዴታ አይደለም። ስለዚህ answer must be B ይሆናል ማለት ነው። So plane of symmetry hinqabantana compound ni vayirisani chiral ta'u waan ta'eef chiral immoo optical activity waan qabuuf jechuudha. So which of the following is best describe the term specific rotation? A. The angle through which a plane polarized light rotate by the chiral substance. The boiling point of a chiral compound, the melting point of chiral compound, the density of chiral compound. And specific rotation jechuun simply the angle in which a plane polarized light is rotated, the chiral substance can be rotated. Which compound is a common example of chiral drag? A. Ibuprofen, B. Acetaminophen, C. ethanol, D. water ይላል። So ethanol እና water በምንም ታመር chiral drag ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ ኢፑፕሮፈን እና አሴታሚኖፌን ነው። ስለዚህ ይሄኛው chiral ሴንትራል ይሄኛው ቤንዚን ስለሆነ ቤንዚን ላይ ያለው ምንድነው ሲሜትሪ ነው። ስለዚህ ሲሜትሪ ስላለ chiral ለመሆን ይቸገራል ማለት ነው። So answer is A. So the next question, what is the significance of chirality in pharmacology ይላል። እንግዲህ pharmacological effect ላይ
ኪራሊቲ ምንድነው ጥቅሙ ነው? ኤ ኪራሊቲ has no effect on drug activity. B non-shomer can have vastly different biological activity. Only one non-shomer is always effective. All drug must be semi-killer. So the answer must be B ነው። ምክንያቱም most of the chiral center have non-shomer, so non-shomer have vastly different biological activity ነው። The next question, which of the following tool is commonly used for determining the configuration of a chiral center? A. NMR spectroscopy. B. MS spectroscopy. C. X-ray crystallography. D. Optical rotation measurement or polarimeter. ስለዚህ polarimetrin akka configuration chiral center ቤኩ ፈየዶ ሲንብራለራ ስለዚህ optical activity ነው polarity ነው የሚለው እነኚህ እንግዲህ structural sedation ላይ የሚያገለግሉን ኢንስትሩመንቶች ናቸው። Which of the following compound is diastereomer of D-glucose? A. D-galactose. B. L-glucose. C. D-fructose. D. all of the above ይላል። እንግዲህ ዲያስቴሮመር ከተባለ D-glucose በፊት ምንም ታምር L-glucose ነው። እነኚህ ሁለቱ ኢናንሾመሮች ናቸው። ስለዚህ ነው በቀጥታ ከመልሱ ታውቁታላችሁ። ከዛ ወዲህ D-galactose and D-fructose የሚለውን እናያለን። ስለዚህ most probably A is the correct answer. Now, what is the result of the chemical reaction that lead to the formation of new stereocenter? A. Racemization. B. Stereospecificity. C. Stereoselectivity. D. Isomerization. That's the selective reaction that leads to the formation of stereoisomer is known as stereoselectivity. የሚለው C ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። The answer is C. So the next question is, which of the following describe the molecule with two or more chiral center and the superposable on its mirror image ነው። እንግዲህ mirror image ነው፣ በዛ ላይ ደግሞ superposable ነው። ካለ ኮምፓውንዱ ምን አይነት ነው? ያ ዲፊኒትሊ ሜሶ ኮምፓውንዶች ናቸው ብለናል ባለፈው። ሶ ሌላው what is the primary method for determining stereochemistry of the compound in laboratory? MS, GC chromatography or gas chromatography, optical rotation, the NMR spectroscopy. እንግዲህ stereochemistry compound to collaboratory keessatti beekuudhaaf meeshaan gargaaru polarimeter yookaan optical activity akka ta'e ilaallee irratti tarii lammaffaa keessatti. What is the basic structure of steroid? A. 4-ring carbon structure. B. 5-ring carbon structure. A. Linear structure. Cyclic structure. እንግዲህ steroid basic building or basic skeleton ነው። ጎኒን ነው። ጎኒን ደግሞ ABCD structure አለው። ስለዚህ 4-ring structure የሚለው ያስኬዳል ማለት ነው። So this is the answer. So the other question, which of the following is a natural steroid hormone? A. Testosterone. B. Epoprofen. C. Acetaminophen. D. Aspirin. እነዚህ በሙሉ ድራጎች ናቸው። ስለዚህ ስቴሮይድ ሆርሞን የሆነው በቀላሉ ቴስቶስትሮን እንደሆነ በቀላሉ ይገባናል ማለት ነው። What's the primary function of glucocorticoids? A. Promotes muscle growth. B. Regulate metabolism. D. Immune response. C. Influence reproductive function. D. Control blood pressure ይላል። ስለዚህ የግሉኮኮርቲኮይድ ትልቁ ጥቅሙ ሜታቦሊዝም እና ኢሙን ሪስፖንስን ባላንስ ማድረግ ወይም ለመጠበቅ ነው። ስለዚህ ላንሰር ዲስ ነው። ሌላው which of the following steroid hormone is primarily produced by adrenal cortex ይላል። A. estrogen. B. progesterone, cortisol and testosterone. As an indicate, adrenal cortex can be used for the manufacturing of what? cortisol ነው። cortisol የሚያረፈው እንግዲህ primarily adrenal cortex ውስጥ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው which of the following is anabolic steroid ነው የሚለው cholesterol, testosterone, progesterone and cortisol ይላል። So the one that's anabolic steroid is testosterone no. So testosterone is the answer for this question. So what's the role of androgen in the body? A. Regulate blood sugar level ይላል። B. Promote female reproductive condition. C. Promotes male secondary sexual characteristics. D. Regulate gender balance ይላል። እንግዲህ አንድሮ የሚለው ግሪክ ተርም አንድሮ ማለት ሜል ኦር ሜልነስ የሚያሳይ ነው ስላል። ስለዚህ ሜል ካራክተሪስቲክስ የሚለው ይሄኛው
ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። What steroid is used in hormone replacement therapy especially for menopausal women? አንድ ሴት ካረጠች በኋላ እንግዲህ ሆርሞናል ሪፕሌስመንት ሊካሄድ ይችላል። ያንኛውን ሆርሞናል ሪፕሌስመንት ቴራፒ ውስጥ የሚያገለግለው ስቴሮይድ የትኛው ነው? ቴስቶስትሮን፣ ኤስትሮጂን፣ ኮርቲሶል፣ ፕሮጀስትሮን ላል። ስለዚህ ኤስትሮጂን ነው። ኤስትሮጂን can be used in hormonal replacement for menopausal women. Which of the following is the side effects of anabolic steroid abuse? So anabolic steroid abuse ቅድመው anabolic steroids testosterone ብለናል። so abuse ምን ያመጣል ነው? increased appetite, liver damage, improved cardiovascular health, enhanced mood stability ይላል። so anabolic steroid abuse side effect ምንድነው? liver damage ማምጣት liver damage ያመጣ ይችላል ነው። so what is the mechanism of action of steroid hormone? steroid hormones እንዴት ይሰራሉ ነው? binding to ion channels, activating them directly, binding to nuclear receptor, influencing gene expression, inhibiting receptor activity ነው። በቀጥታ binding to the nuclear receptor የሚለው ያስኬዳል ማለት ነው። ሌላው which type of steroid is primarily responsible for the regulation of sodium and potassium balance? A glucocorticoid, B mineralocorticoid, C sex steroid, D progesterone። ስለዚህ ሶዲየም ፕላስ እና ፖታሲየም ፕላስ ሰውነታችን ውስጥ ሚነራል ናቸው። ሶ ሚነራል ኮንተንትን ደግሞ ባላንስ ለማድረግ የሚያገለግለው ሚኔራሎኮርቲኮይድስ እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። ሶ ዳንሰር what is the primary endogenous source of testosterone in male ይላል? adrenal gland, ovaries, testes and pituitary gland። ስለዚህ endogenous source of testosterone is definitely testes ነው። so the answer is C. Which of the following hormone is known as stress hormone? Which of the following is known as stress hormone? So the hormone that is responsible for stress is testosterone, estrogen, cortisol, progesterone. So cortisol which can be produced in adrenal cortex. ብለናል adrenal cortex ውስጥ እንደሚመረት so stress hormone or stress በመባል ይታወቃል ማለት ነው። so ታዲያ ይሄ ኮርቲሶል አንዳንዴ ኤክሰስ ሲሆን so የሆነ ዲዚዝ ያመጣል። so the disease that can be associated with excess cortisol is known as Cushing syndrome ይባላል። so Cushing syndrome is the disease that can be associated with excessive cholesterol. Which of the following steroid hormone used to treat inflammation? እንግዲህ steroid anti-inflammatory effect እንዳላቸው አውርተናል። ከነኛ ውስጥ the most important steroid that is responsible for anti-inflammation or inflammatory effect is known as prednisolone ይሆናል ማለት ነው። so prednisone is steroid that are responsible for inflammation. So what's the common route of administration of anabolic steroids? So anabolic steroids ብዙ ጊዜ they can be administered in oral ብለናል። that's why they can be used for oral contraceptive ውስጥ ጥቅም እንዳላቸው ቤት ሞክረን ነበር ማለት ነው። so which of the following is the synthetic derivative of testosterone? So the synthetic derivative of testosterone is A estrogen, B nadrolone, C dexamethasone, cortisol ይላል። ስለዚህ በሁለቱ አይሆኑም። so the testosterone synthetic derivative ከሆነ nadrolone ይሆናል። so B is answer. What is the role of progesterone in menstrual cycle? A stimulate ovulation, B prepare the uterus for implantation, C regulate menstrual flow, D promotes lactation ይላል። ስለዚህ the role of progesterone in menstrual cycle is simply for prepare our uterus for implantation. The answer is B. Now which of the following steroid is classified as a progestin? A estradiol, B testosterone, C norethindrone, D cortisol ይላል። ስለዚህ እንግዲህ norethindrone the synthetic analog of what progestin ስለሚሆን ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። What's the primary effect of estrogen on bone health ይላል? A increase bone reabsorption, B decrease bone density, C promote bone formation,
ዲ ሃቭ ኖ ኢፌክት ኦን ቦን ይላል። ይሄ በፍጹም አይሆንም። ስለዚህ ኤስትሮጂን እንግዲህ ኦስቲዮጂነሲስ ወይም ደግሞ ቦን ሜታቦሊዝም ውስጥ ነው የሚጠቅመን። ስለዚህ አንሰር መስት ቢ ሲ which is osteogenesis or bone formation or bone metabolism ማለት ነው። Which of the following is the common use of corticosteroid? A. Muscle building. B. Anti-inflammatory treatment. C. Contraception. D. Mood stabilization ይላል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኮርቲኮስቴሮይዶች ቀደም እንዳየነው ኢንፍላሜሽን ትሪትመንት ውስጥ እንደሚጠቅሙ ነው ማለት ነው። What is the effect of anabolic steroids on protein synthesis? A. Decrease protein synthesis. B. No effect on protein synthesis. C. Increase protein synthesis. D. Inhibit protein synthesis ይላል። እንግዲህ in protein synthesis especially in post translation ስቴሮይድ ሆርሞኖች ወይም አናቦሊክ ስቴሮይድ ሆርሞኖች በጣም ጥቅም አላቸው። ስለዚህ ኢንክሪመንታል ኢፌክት ነው ያላቸው። Which of the following condition can be treated by glucocorticoid? So glucocorticoid can be used for treating anti-asthmatic now, like ephedrine drug. So asthma treatment. So what's the primary action of mineralocorticoid like aldosterone? It'll increase glucose level, አይሆንም regulate electrolyte balance, promote muscle growth, control inflammation ይላል። ስለዚህ ሚኔራሎኮርቲኮይድ ልክ እንደ አልዶስቴሮን ብዙ ጊዜ የሚያደርጉት ኤሌክትሮላይቶችን ባላንስ ማድረግ ነው። Which steroid is often used in the treatment of breast cancer ይላል። ሶ breast cancer ትሪት ለማድረግ የሚያገለግለን ድራግ የትኛው ነው? ቴስቶስትሮን፣ ታሞክሲፈን፣ ዴክሳሜታሶን፣ ኤስትሮጂን ይላል። ሶ ታሞክሲፈን የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ታሞክሲፈን is anti-cancer drug ነው ማለት ነው። So the next question is which laboratory test is commonly used for the measure of steroid hormone level ይላል። A. hemoglobin A1C. B. serum electrolyte. C. serum cholesterol. D. complex blood count ይላል። ስለዚህ እንግዲህ serum electrolyte ሳይሆን serum cortisol ቴስት ላብራቶሪ ውስጥ ስቴሮይድ ሆርሞን ሌቭልን ቼክ ለማድረግ የሚጠቀምበት ቴክኒክ ነው ማለት ነው። So what is terpenoid ይላል። So terpenoid are compound derived from amino acid አይሆንም። secondary metabolite or natural derived from isoprene unit ያስኬዳል። synthetic polymer D. aromatic ይላል። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ መሆን ያለበት ይሄኛው ነው ማለት ነው። So the other one is what is the building block of terpenoids? terpenoids ከምንድን ነው የተሰሩት ነው? እዚህ ጋር isoprene unit ብለናል። ስለዚህ ዳንሰር መስት ቢዋት isoprene unit ይሆናል ማለት ነው። So which of the following is a monoterpene? A. limonene. B. squalene. C. farnesol. D. geraniol ይላል። ስለዚህ monoterpene የሆነው የትኛው ነው? limonene ነው ማለት ነው። limonene is what? monoterpene. ሌላው which terpenoid is commonly found in citrus fruit and is known for its fragrance ይላል። አሁንም ተመልሶ limonene ይሆናል ማለት ነው። What's the primary function of terpenoid in plants? A. energy storage. B. photosynthesis. C. defense against agricultural pathogen. The other one is absorption ይላል። ስለዚህ again for defense purpose ነው የሚያገለግሉት ማለት ነው። So of the following is sesquiterpene. sesquiterpene እንግዲህ የምንላቸው 15 ካርበን ያላቸው ናቸው። ሲትራል፣ ጀራኒዮል፣ ሊናሎ እነኚህ ሞኖተርፒኖች ናቸው። ሊሞኒን ግን ከወሰዳችሁት ይዟት sesquiterpene ነው ማለት ነው። sesquiterpene which terpenoid is known for its anti-inflammatory properties and used for traditional medicine? A. menthol. B. camphor. C. limonene. D. beta-carotene ይላል። ስለዚህ ቤታ ካሮፋይሊን እንደ አንቲ ኢንፍላማቶሪ የሚያገለግል ፍራክሽናል የሚገኝ ተርፒኖይድ ነው ማለት ነው። ተርፒኖይድ what type of terpenoid is cholesterol classified ይላል። ኮሌስትሮል እንግዲህ የተሰራው ከስኳሊን ነው ብለናል። ስኳሊን ደግሞ the best example of triterpene እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ answer is D. Which of the following terpenoid is commonly used in perfume and the cosmetic industry? A. Phenane. B. linalool. C. farnesol. D. all of the above ይላል። ስለዚህ ሁሉም perfume industry የሚያገለግሉን terpenoid ክላስ ናቸው ማለት ነው። What is the structure of diterpene? diterpene ምን አይነት ስትራክቸር አላቸው ይላል። contain two isoprene unit ይሄ monoterpene ናቸው።
contain 4 isoprene unit 5 times 4 20 ስለሆነ ያስኬዳል 6 ይላል አይሆንም 8 ይላል so that's what B Which of the following is a natural source of terpenoid? Terpenoid ከየት ነው የሚገኙት ነው? Fungus, from bacteria, from plants, all of the above. ከሁሉም ማግኘት እንችላለን ተርፒኖይዶችን ነገር ግን አልካሊ ቢሆን ፕላንት የሚለው ማለት ነው። Which terpenoid is known for its aromatherapy to promote relaxation ይላል limonene, lavender oil containing linalool, menthol and geraniol ይላል so answer is B. Lavender oil can be used for relaxation so relaxation is lavender oil ይጠቅማል ማለት ነው። So what's the role of isoprenoid in the synthesis of vitamin K? They are precursors to vitamin B and vitamin K. They have no role. They inhibit vitamin synthesis. They degrade vitamin A. So the isoprenoids mainly used for vitamin synthesis, especially vitamin D እና vitamin K ለመስራት ስለሚያገለግሉ ነው ማለት ነው። Which of the following compound is a precursor to the biosynthesis of steroid hormone? ስለዚህ ስቴሮይድ ሆርሞኖችን ባዮሲንተሳይዝ ለማድረግ የሚያገለግለን በቀላሉ ስኳሊን እንደሆነ በተደጋጋሚ እንትና ማለት ነው። So what type of terpenoid is found in essential oil? Monoterpene and sesquiterpene, polyterpenes only, triterpene only. No terpenoid found in essential oil ላይ በፍጹም አይሆንም። ስለዚህ ብዙዎቹ essential oil ውስጥ የሚገኙ ተርፒኖይድ ሞኖተርፒን እና sesquiterpenes ናቸው ማለት ነው። 10 እስከ 15 የካርበን ኮንተንት ያላቸው ወይ ቁጥር ያላቸው ናቸው ማለት ነው። So which terpenoid used as insect repellent ይላል citronella, camphor, linalool እና ፒኒል ይላል። ስለዚህ insect repellent ውስጥ በብዛት የሚያገለግለው ኦይል citronella ወይም ደግሞ ይሄ ከኮረሪማ የወጣው ኦይል ነው ማለት ነው። Which of the following statements is true about terpenoid? A. They are only found in plants. Here አይሆንም. They have no biological activity አይሆንም. They have antibacterial activity ይሆናል. They all toxic ይላል. So the answer must be what? C ይሆናል ማለት ነው። Next which of the following compound is triterpene? ስለዚህ triterpenoች ከምንድን ነው የተሰሩት ነው የሚለው squalene, limonene, myrcene, geraniol ይላል። So the answer must be what? A ይሆናል ማለት ነው። So what's the significance of terpenoid in traditional medicine? A. They are primarily used as fragrance. They have no medicinal properties. They have used for therapeutic purpose. They can be synthetic ይላል። ስለዚህ traditionally terpenoids በብዛት ለምንድን ነው የሚጠቅሙት ነው የሚለው ቴራፒውቲካሊ ጥሩ አክቲቪቲ ስላላቸው ነው። ምናልባት ኤ ለብዙ ሰው ሊሸውድ ይችላል እንደ ፍራግናንስ ስለሚጠቅም ነው። አሁን ፍራግናንስ ወይም ደግሞ ጥሩ ጣዕም ሽታ ምናምን ሊሰጡ ሳይሆን ትራዲሽናል ሜዲሲን ስለሆነ ያለው ስፔሲፊካሊ ወደ ቴራፒውቲክ ካታጎሪ እንወስደዋለን ማለት ነው። Which terpenoid has been studied for its potential anti-cancer properties? A. Limonene, B. Menthol, C. Camphor, D. all ይላል። So limonene have anti-cancer or potential anti-cancer activity አለ ተብሎ የተጠና ፕላንት ማለት ነው። So the most common method for extracting terpenoids from plants is sublimation, distillation, crystallization, filtration ይላል። እንግዲህ ተርፒኖይዶች ኢሴንሻል ኦይሎች ናቸው ብለናል። ኢሴንሻል ኦይሎችን ደግሞ በብዛት ኤክስትራክት የምናደርግበት ቴክኒክ ዲስቲሌሽን ነው። ስፔሻሊ ስቲም እና ሃይድሮዲስቲሌሽን ይሄንን ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። So which of the following is an example of tetraterpene? A. carotenoid, B. limonene, C. farnesene, D. pinene ይላል። ተርፒን የምንላቸው 8 አይሶፕሪን ዩኒት ያላቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ካሮቲኖይድ ናቸው ማለት ነው። ዛት ኦኬ So which terpenoid is a major component of phenyl resin? A. camphor, B. alpha phenyl, C. limonene terpinol ይላል። phenyl resin የምንለው ከአልፋ ፒኒን ነው የሚወጣው። አክቹአሊ አልፋ እና ቤታ ፒኒን የሚባል አለ። ሶ አልፋ ፒኒን እንግዲህ የሜጀር ኮምፖነንት ፒኒል ሬዚን ነው ማለት ነው። ሌላው what type of reaction can terpenoid undergo to form cyclic structure ይላል። የአዲሽን ሪአክሽን፣ ቢ ሰብስቲቱሽን ሪአክሽን፣ ሲ ሳይክላይዜሽን ሪአክሽን፣ ዲ ኤሊሚኔሽን ሪአክሽን ይላል። ሳይክሊክ ስትራክቸር ኦፍ ተርፒኖይድ በብዛት የሚፈጠሩት እንግዲህ በሳይክላይዜሽን ሪአክሽን አማካኝነት ነው ማለት ነው። So which terpenoid is commonly used in cooking for its flavor? A. menthol, B. basil oil containing linalool, C. tutol, D. camphor ይላል። So in cooking ለፍላቨሪንግ ኤጀንት የምንጠቀማት ተርፒኖይድ ባዚል ኦይል የምትለው
ሞዴል ናት ማለት ነው። So the next one is what alkaloid. A alkaloid is organic compound with basic pH ያስኬዳል። B nitrogen content compound derived from plant በደንብ ያስኬዳል። ሲምፕል ካርቦሃይድሬት አይሆንም፣ ሊፒድ አይሆንም። ስለዚህ A እና B ያስኬዳሉ። ነገር ግን ናይትሮጅን ወይም አልካሎይድ የምንላቸው ሜንሊ ናይትሮጅን ኮንቴንት ኮምፓውንድ derived from plant የሚለው በደንብ ያስኬዳል እንጂ ነገር ግን እዚህ ጋር pHቸው ቤዚክ ነው የሚለው ግን ነው ማለት ነው። So which of the following is a common characteristics of alkaloid? A, they all toxic, they are all non-toxic. ይሄ በፍጹም አይሆንም። they are typically bitter taste ያስኬዳል። they are soluble in water they have no pharmacological effect ይላል። ይሄ በፍጹም አይሆንም። ይሄም በፍጹም አይሆንም። ስለዚህ ከኤና ከቢና ከሲ ነው። ስለዚህ bitter taste የሚለው ቤዚክ characteristics ስላላቸው በደንብ ያስኬዳል ማለት ነው። ሌላው which alkaloid is derived from poppy or ኦፒየም ፖፒ ይሄ ማለት ፖፒ ቨራ ሶምኒፌረም ወይም ደግሞ ፖፒ ቨራ ሰንቲጀረም ላይ የወጣው አልካሎይድ የትኛው ነው የሚለው እንግዲህ ሞርፊን ነው ብለናል። ይሄኛው ቻፕተር ላይ አይተናል ማለት ነው። ሌላው what is the primary use of caffeine in medicine ይላል። pain relief, stimulation of central nervous system, antipyretic and antidepressant ይላል። እንግዲህ ካፌን ለምድር የሚያገለግለው ነው ስቲሙሌሽን ፐርፐስ ነው የሚያገለግለው። so the answer must be what B ይሆናል ማለት ነው። ሌላው which of the following alkaloid is known for its use in muscle relaxant? muscle relaxant ውስጥ የሚያገለግለው ማን ነው? አትሮፒን፣ ኩራሬ፣ ኩዊኒን እና ስትሪችኒን ይላል። ስለዚህ ኩራሬ የምንለው አልካሎይድ ብዙ ጊዜ ለመስል ሪላክሴሽን የሚያገለግለው አልካሎይድ ክላስ ነው ማለት ነው። what is the main source of quinine? ስለዚህ quinine ከየት ነው የወጣው ነው የሚላችሁ coca leaves, opium poppy, cinchona bark, coffee ላይ። ስለዚህ quinine which is anti-malarial drug እንግዲህ የወጣው ከcinchona bark እንደሆነ ባለፈው በደንብ አይተናል ማለት ነው። so which alkaloid is known for its stimulant properties and found in tobacco? ያው እንግዲህ ቱባኮ ውስጥ የሚገኘው አልካሎይድ እና ለስቲሙሌቲንግ ፐርፐስ የምንጠቀመው ኒኮቲን እንደሆነ የሚታወቅ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላ which of the following is a major side effect of morphine? እንግዲህ የሞርፊን ትልቁ ሳይድ ኢፌክት ምንድነው የሚለው ሃይፐርቴንሽን፣ ኮንስቲፔሽን፣ ኢንሶሚኒያ፣ ኢንክሪስድ አፒታይት ይላል። እነዚህ ሁለቱ ወርስ አይሆንም። ስለዚህ ኮንስቲፔሽን የሚለው ያስፈልጋል ማለት ነው። አድቨርስ ኢፌክት ኦፍ ሞርፊን ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው what type of alkaloid is caffeine? ካፌን ምን አይነት አልካሎይድ ነው የሚለው A pyridine, B purin, C ኢንዶል ይላል። ስለዚህ ፑሪን ታይፕ ኦፍ አልካሎይዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዳንሰሪ ቢ which alkaloid is derived from coca plant ይላል። ስለዚህ ከኮካ ፕላንት ኤክስትራክት የምናደርገው ምንም ጥርጥር የለውም ኮኬን የሚለው ነው ማለት ነው። ኮኬን The next question, what is the mechanism of action of alkaloid? አልካሎይዶች እንዴት ነው mechanism of actionቸው? አንደኛ በባይንድ ቱ ዲኤንኤ ይላል፣ በኢንሂቢት ኢንዛይም አክቲቪቲ ይላል፣ they act as a neurotransmitter ይላል፣ they form a complex metal ion ይላል። so እንግዲህ they act on neurotransmitter receptor የሚለው ነው። እንግዲህ ድራግ ኢንተራክሽን ወይ ድራግ ሪሴፕተር ኢንተራክሽን ስንል አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። Which is the following characteristics of tropin alkaloid? A, they contain bicyclic structure. B, they are exclusively found in fungi ይላል። አይሆንም። they are all toxic አይሆንም። they have 4 ring compound ይላል። ስለዚህ ትሮፒኖች ባይሳይክሊክ ኮምፓውንዶች ወይም ደግሞ አልካሎይዶች ናቸው ማለት ነው። so which alkaloid is used as antidote for poisoning of organophosphates? ስለዚህ ኦርጋኖፎስፌት ፖይዝኒንግ ይኖራቸዋል። ያንን ፖይዝን እንደ አንቲዶት የሚያገለግለን አልካሎይዶች አሁን ያየናቸው አትሮፒን አልካሎይድ የምንላቸው አትሮፒን አልካሎይድ አንቲዶት ኢፌክት ነው። What's the primary effect of strychnine in our body? strychnine እንግዲህ በዋናነት አልካሎይድ ነው። ትልቁ ጥቅሙ ምንድነው? መሰል ኮንትራክሽን እና ስፓዝም። ሌላው which class of alkaloid includes indole alkaloid ነው የሚለው so pyridine alkaloid, isophenolane alkaloid, tryptamine alkaloid, tropin alkaloid ይላል። ስለዚህ indole alkaloid የምንላቸው tryptamine derived by
ዴሪቬቲቭ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትሪፕታሚን ዴሪቬቲቭ አልካሎይድ አር ኢንዶል አልካሎይዶች ናቸው። ኢንዶል አልካሎይድ ሌላው which of the following alkaloids is mainly used for antibacterial ይላል። quinine, morphine, theobromine and atropine። ስለዚህ አንቲማላሪያል አክቲቪቲ ከሆነ የተባለው ምንም ጥርጥር የሌለው quinine መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው which alkaloid is commonly associated with hallucinogenic effect ይላል። A caffeine፣ B psilocybin፣ morphine፣ theophylline ይላል። ስለዚህ the answer is B, which is psilocybin is the one that used in hallucinogenic effect. What is the chemical nature of most alkaloid? አብዛኞቹ አልካሎይድ እንግዲህ ምን አይነት ስትራክቸር አላቸው ሲባል በቀላሉ ናይትሮጂነስ ቤዝ አላቸው የሚለው ያስኬዳል። ካርቦሃይድሬት ናቸው፣ ፕሮቲን ናቸው፣ ፋት እንዴትም አይሆንም። ስለዚህ the answer is C. Which alkaloid is commonly used for treating asthmatic? So እንግዲህ አልካሎይዶችም እንደ ስቴሮይዶች ሁሉ አስማቲክ ትሪትመንት ላይ ራሳቸው ጥቅም ይኖራቸዋል። ታዲያ አስማቲክ ትሪትመንት ላይ ጥሩ ፖቴንሻል ያላቸው ወይም ደግሞ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት ያላቸው ቴዎፋይሊን የምንላቸው አልካሎይዶች ናቸው ማለት ነው። What is the common method of extracting alkaloid from plant? አልካሎይድ እንዴት ኤክስትራክት እንግዲህ ተርፒኖይዶችን እንዴት ነው ኤክስትራክት የምናደርገው ብለን ባልፈው ስንል በኤሴንሻል ኦይሎች ስለሆኑ ዲስቲሌሽን እንጠቀማለን ብለናል ፕሮፐርሊ። አልካሎይዶችን ደግሞ ኤክስትራክት ስናደርግ እንግዲህ ሶልቨንት ኤክስትራክሽን ወይም ደግሞ አሲድ ቤዝ ኤክስትራክሽን የምንጠቀመው። ስለዚህ ሲ ሶልቨንት ኤክስትራክሽን የሚለው በደንብ ያስኬዳል ማለት ነው። Which of the following is an example of semi-synthetic alkaloids? Morphine, codeine, quinine, strychnine ይላል። ኮዴን ነው እንግዲህ የሞርፊን ሰሚ-ሲንቴቲክ ነው። ከሞርፊን ፋርማኮፎሮስተን ሰሚ-ሲንቴቲክ ፕሮዳክት ፕሮዲዩስ እናደርገው ኮዴን ነው ማለት። ስለዚህ ኮዴን ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። So which alkaloid is derived from poppy and less potent than morphine ይላል። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ራሱ ኮዴን ይሆናል ማለት ነው። What is the effect of nicotine on the nervous system? ስለዚህ ነርቨስ ሲስተማችን ላይ ኒኮቲን ምንድነው ጥቅሙ ነው? ዲፕሬሰንት ያመጣላል፣ ስቲሙሌት ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ኢፌክት የለውም ይላል፣ ኮንሰሌሽን ይላል። ስለዚህ ይታወቃል ስቲሙሌት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ቢ ኢዝ አንሰር። Which of the following or which alkaloid is commonly used in analgesic property ይላል። አናልጄሲክ ማለት እንግዲህ ፔን ሪሊቨር ያለው ነው። ቅድም ፊኒን፣ ካፌን፣ ሞርፊን፣ ስትሪችን ይላል። ያው እንዳለ ሞርፊን ነው ማለት ነው። What is the main pharmacological action of alkaloid atropine? እነዚህ አልካሎይድ አትሮፒን የሚባሉት እንግዲህ ምንድነው ሜካኒዝም ኦፍ አክሽናቸው ነው። አንቲ ኮሊነርጂክ ኢፌክት ነው ያላቸው የሚለውን ማወቅ በጣም ታሪክ ነው። እንግዲህ ሜዲሲናል ላይ አንቲኮሊነርጂክ ምንድናቸው፣ አንቲዲሬክት ምንድናቸው፣ ዲፕሬሰንት ምንድናቸው፣ አንቲስታሚን ምንድናቸው የሚለው ምንም ታዩት ይሆናል። ግን ፎር ናው አትሮፒን አልካሎይዶች አንቲኮሊነርጂክ ኢፌክት እንዳላቸው ማወቅ በጣም ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ዋተር ፑሪን ይላል። ፑሪን አር ኤ ታይፕ ኦፍ ሊፒድ ቢ ክላስ ኦፍ ናይትሮጂነስ ቤዝ ሲምፕል ሹገር ዲ አሚኖ አሲድ ይላል። እንግዲህ ናይትሮጂነስ ቤዞች ናቸው እንዳለ ካሎይድ ሁሉ ፑሪን አር ኤ ክላስ ኦፍ ናይትሮጂነስ ቤዝ የሚለው ትክክል ነው ማለት ነው። ሌላው which of the following is ፑሪን ይላል። እንግዲህ ዲኤንኤ፣ አርኤንኤን፣ ፑሪን እና ፓይራሚዲን ቤዞቹን አራቱን ፑሪን እና ፓይራሚዲን ብለን በሁለት እንከፋፍላለን። ፑሪን እንግዲህ በዋናነት የሚይዘው አድናይን እና ጓኒን ነው። ስለዚህ አውተርስቲ ሲ so what the structure of purine? A single ring structure, B double ring structure, C linear structure, D cyclic ይላል። ብዙ ጊዜ double ring structureዎች ናቸው። ስለዚህ ፑሪን አር double ring structure። ሌላው which purine is a component of ATP adenosine triphosphate? የፑሪን ክላስ ሆኖ ለአዴኖሲን ትራይፎስፌት ኮምፖነንት የሆነ ማነው ነው? ከስሙ ላይ እንደምትረዱት ምንም ጥርጥር የሌለው አድናይን ነው ማለት ነው። What is the primary function of purine in our body ይላል። ኢነርጂ ስቶሬጅ፣ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ስቶሬጅ፣ ፕሮቲን ሲንተሲስ ኦል ኦፍ ዲ አባብ ይላል። እንግዲህ ፑሪን እንደ ፓይራሚዲን የዲኤንኤ ኮምፖነንቶች ስለሆኑ ዲኤንኤ ደግሞ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ስቶር
ስለሚያደርግልን በዋናነት ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ስቶሬጅ ይሆናል። ልክ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር የምታዩት ኢነርጂ ሶርስ ቅድም ብለናል ኤቲፒ አዲኖሲን ትራይፎስፌት ስለሚገኝ ኤቲፒ ደግሞ ኢነርጂ ስቶሬጅ ነው ይታወቃል። ከዛ ማልፈው ናይትሮጂነስ ቤዝ ስለሆኑ ፕሮቲን የሚመስራት ይሏላቸው። በዚህ ምክንያት ነው መልሱን ዲኦ ሊያራችሁ ማለት ነው። ሌላው which enzyme is responsible for synthesis of purine? ፑሪን synthesis ውስጥ ትልቅ ሮል ሊጫወት የሚችለው ኢንዛይም ማነው ነው? ላክቴት ዲሃይድሮጂኔዝ፣ ፎስፎፍሩክቶኪኔዝ፣ አሚዶ ፎስፎራይቦሲያል ትራንስፈሬዝ፣ ግላይኮጂን ሲያናይቴዝ ይላል። እንግዲህ ይሄ ኢንዛይም ወይም አሚዶ ፎስፎሪያል ራይቦ ትራንስፈሬዝ ለፑሪን ሲንተሲስ ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ሌላው ፑሪን ኢንድ ፕሮዳክቱ በምን መልክ ነው ሊወገድ የሚችለው ነው የሚለው end product of purine metabolism can be excreted in the form of uric acid no so the answer is uric acid. So which of the following condition is associated with elevated level of uric acid? እንግዲህ uric acid level ከፍ ሲል gets የምንለው disease happen ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ what is the role of purine in nucleic acid ይላል። A they provide structural support, B they serve as energy carriers ይላል። They are building block of DNA and RNA, they act as hormone ይላል። እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ፑሪን ትልቁ ሮሉ ኑክሊክ አሲድ ውስጥ የአርኤንኤ እና ዲኤንኤ ቢልዲንግ ብሎክ መሆኑ ነው። ሌላው which purine is primarily found in RNA የሚለው A adenine, B thymine, C guanine, D and C ይላል። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ነው ፑሪኖች አድናይን እና ጓኒን ነው የሚይዘው። ስለዚህ ሁለቱም ደግሞ የአርኤንኤ ኮምፖነንት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። In the context of purine metabolism, what is hypoxanthine? A an intermediate in purine synthesis, B the final product in purine degradation, C type of nucleotide, D a purine base found in RNA ይላል። እንግዲህ hypoxanthine an intermediate ነው የፑሪን ሲንተሲስ ጊዜ እንደ ኢንተርሚዲየት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ A ትክክል ነው ማለት ነው። ቀጣዩ which of the following purine is found in both DNA and RNA ይላል። DNA ውስጥም RNA ውስጥ የሚገኘው የፑሪን ክላስ በቀላሉ አድናይን which purine is the key component of NAD and FAD ይላል። so for NAD and FAD nucleotide adenine dinucleotide ነው። ስለዚህ ወይ የሚገኘው አሁን ተመልሶ ማሊውን ነው መልሱ ማለት ነው አድናይን ነው ማለት ነው። Next, what is the main consequence of purine metabolism disorder? Purine metabolism disorder ምንድነው የሚያመጣው? increased protein synthesis, neurological disorder, accumulation of toxic metabolites, enhanced immune response ይላል። እንግዲህ ፑሪን ሜታቦሊዝም በትክክል ማሄድ ከሆነ ዲስኦርደሩ associated with toxic substance ነው የሚሆነው። ስለዚህ accumulation of toxic substance የሚለው ትክክል ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ which purine derivative is used in the treatment of certain cancer? Adenosine, guanine, azathioprine and cytosine ይላል። እንግዲህ ካንሰር ትሪትመንት ውስጥ በደንብ የሚጠቅመን የፑሪን ዴሪቬቲቭ በቀላሉ azathioprine ማለት ነው። What is the dietary source or which dietary source are high in purine? Fruit and vegetables, legumes and grains, meat and fish, dairy products ይላል። እንግዲህ በጣም ፑሪን ኮንተንት ያላቸው የምግብ አይነቶች እነኚህ ናቸው ማለት ነው። meat እና fish. Which of the following inhibitor of xanthine oxidase an enzyme involved in purine metabolism ይላል። እንግዲህ ኢንሂቢተር xanthine oxidase ኢንሂቢተር የሆነው ኢንዛይም የትኛው ነው የሚለው አሎፑሪኖል፣ አስፕሪን እነዚህ በሙሉ አይሆኑም። በቀላሉ አሎፑሪኖል is an inhibitor for xanthine oxidase ማለት ነው during purine metabolism. What is the significance of purine ring structure? It determines solubility, it plays a role in energy transfer, it involves in genetic coding. ቢንደስ ይላል። እንግዲህ የፑሪን ሪንግ ሲግኒፊካንሱ ትልቁ it can be involved in what genetic ኮዲንግ ነው በዋናነት። ነገር ግን ቢ ላይ ያለውን ስታዩት እንደ ኢነርጂ ትራንስፈር ያገለግል ይችላል የሚለው ያስኬዳል ማለት ነው። ስለዚህ
ለዚህም ነው እዚህ ጋር ዲ እያላችሁ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ሜንሊ ግን በዋናነት ኢንቮልቪንግ ጄኔቲክ ኮድ የሚለው መልስ ነው ማለት ነው። which purine is involved in the synthesis of ATP synthesis ውስጥ የሚጠቅማል የፑሪን ክላስ የትኛው ነው? ይሄን ቅድም እንዳየነው አድናይን ነው ማለት ነው። which of the following purine antagonists used in chemotherapy ላል ካንሰር ትሪትመንት ወይም ደግሞ ኬሞቴራፒ ውስጥ የሚጠቅመው የፑሪን አንታጎኒስት የትኛው ነው የሚለው ማርካቶ ፑሪን የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ማርካቶ ፑሪን ነው። ይሄንንም ማወቅ አለባችሁ። ዶክሶሩቢሲን፣ ፋይፍሎሪራሲን አንቲካንሰር ናቸው። ነገር ግን ጥያቄው ለዋንዳት ኢዝ አንታጎኒስት ነው። አንታጎኒስት የሚባል ነገር አለ። ዛት ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኬሚስትሪ የምታዩት ነገር ይሆናል። ስለዚህ ሜርካፕቶ ፑሪን የፑሪን አንታጎኒስት የሆነ ነገር ግን ኬሞቴራፒ ውስጥ ደግሞ የሚያገለግል አይነት ማለት ነው። how do purine affect cell signaling ይላል የቀጣዩ ጥያቄ። how purine affect cell signaling? A, they have no effect. B, they act as secondary messenger. C, they inhibit enzyme activity. They stabilize cell membrane ይላል። ይሄ በፍጹም አይሆንም፣ ይሄ በፍጹም አይሆንም። ስለዚህ ሴል ሲግናሊንግ ውስጥ ኢፌክታቸው እንዴት ነው የሚለው እንግዲህ they act as what እንትን የሚለው ይሄ ያስኬዳል ማለት ነው። So what's the primary role of adenosine in our body? ይላል energy currency, neurotransmitters, hormone and neurotransmitters እንግዲህ energy currency ነው ATP ከሱ ስለተሰራ። ቀጣዩ which of the following is a common test for evaluating purine metabolism? blood glucose test, serum uric acid level test, complete blood count, liver function test ይላል። አይሆንም ዩሪክ የሚለው ግን ትክክል ነው። serum uric test ይሄ ያስኬዳል ማለት ነው። serum uric level test is a common test for evaluating the purine metabolism. which purine is formed from deamination of adenine, guanine, hypoxanthine, xanthine and uric acid ነው። እንግዲህ deamination ማለት አማይን ፋንክሽናል ግሩፑን ሪሙቭ ማድረግ ነውና ከፑሪን ላይ አማይን ፋንክሽናል ግሩፑን ስፔሻሊ ከአድኒን ሪሙቭ ስናደርግ የምንፈጥረው ማንን ነው የሚለው ዛት ኢዝ ኖት ሃይፖዛንቲን ነው። what is the role of ATP in cellular metabolism? to provide structural support, it serves as a primary energy source, it is a genetic material, it acts as hormone ይላል። ያው ታወቃል ኤነርጂ ሶርስ ነው ማለት ነው ATP። ቀጣዩ ስለ ሄትሮሳይክሊክ ኮምፓውንድ የምናወራበት ነው። ዋትስ ሄትሮሳይክሊክ ኮምፓውንድ ይላል። እንግዲህ ኮምፓውንድ containing only carbon atoms, compound containing a ring structure with at least one heteroatom like sulfur, oxygen, nitrogen, phosphorus, a linear organic compound, a saturated organic compound ይላል። እንግዲህ ሄትሮሳይክሊክ ኮምፓውንድ የምንላቸው ከካርቦን በተጨማሪ ሄትሮአቶም የምንላቸው ቢያንስ አንዱን ካላቸው ነው። which of the following is an example of 5-membered heterocyclic compound? pyridine, furan, benzene, cyclohexene እና የሁለቱ ሄትሮሳይክሊክ ኮምፓውንድ አይደሉም። ፓይሪዲን እና ፉራን ነው የምንለው። ስለዚህ 5 ሜምበር ከሆነ ፉራን የሚሆነው ይሆናል። ፉራን 5 ሆኖ ስድስተኛው በኦክሲጅን ተካፋይ። which heterocyclic compound is commonly found in DNA and RNA? A, pyridine, B, furan, C, thiophene, D, cyclopentane ይላል። ስለዚህ ሄትሮሳይክሊክ ኮምፓውንድ ሆኖ ዲኤንኤ እና አርኤንኤ ውስጥ የሚገኘው እንግዲህ ፓይሪዲን የምንለው ነው ማለት ነው። what is the primary role of purine and pyrimidine in biological system? ይላል። A, energy storage, B, structural support, C, genetic information storage, D, catalyst። ስለዚህ ፑሪን ለፓይራሚዲን የዲኤንኤ ግብአቶች ናቸው ስላል ዲኤንኤ ደግሞ ዋና ስራው genetic information storage ስለሆነ C የሆነው ለዛ ነው ማለት ነው። which of the following nitrogen containing heterocyclic compound? ከናፍ heterocyclic compound ይታይ ከናይትሮጂን ይቀሙ ከሚል ፓይሪዲን፣ ፉራን፣ ቲኦፊን፣ ሳይክሎፔንቲን ጀራኩኒ ጉቱመት ክለሎቴ ሰንገሉ ቲኦፊንን ሰልፈር ይቀባ ፉራንን ኦክሲጂን ይዳ ከናፍ ለሚሳ ሰባመቲ ፓይሪዲኒ አት So what is the common name for 6-membered ring compound with nitrogen atom and 5 carbon atom? ከናፍ
nitrogen 6 member ring ila garuu achi keessaa tokko nitrogen ila innaaf immoo carbon ila yoo ta'e maal jennaanidha imida zone pyridine phenolene jedha. So pyridine ila jechuudha. Pyridine is a 6 member heterocyclic ring with one nitrogen. Which of the following heterocyclic compound is aromatic property? Aromatic property kan qabu kami? So furan pyrrolidine cyclohexane kana yeroo san baaftu kanas yeroo san baastu. So now thiophene and pyrrolidine ida kana lamaan keessa aromatic property kan qabu. Pyrrolidine thiophene ni sulfuri qaba. Of course kunis ta'uu danda'a actually isaan lamaan kunniin ta'uu ni danda'u. So city almost answer is being that you also say buried Venus ta'uu waan nan danda'u jechuudha. Which heterocyclic compound is commonly key component of vitamin B12 jedha. Vitamin B12 keessatti heterocyclic compound ni argamu jira. Folic acid, cobalamin, thiamine, riboflavin jedha. Kanaaf vitamin B12 kun porphyrin qaba. Porphyrin isaa immoo cobalt irraa ijaarame waan ta'eef cobalamin jedhu sirriidha jechuudha. So what is the characteristic feature of aromatic heterocyclic compounds? They all saturated. They contain only carbon atoms. They follow Hackler rules. They are always linear. Kanaaf aromaticity gaafa barannu there is 4 criteria of aromaticity jennee irraa. Kanaaf heterocyclic compound sunis seerota sanniin afran ni kabaja jechuudha. Kanaaf heterocyclic compound ta'ee kan aromaticity criteria of aromaticity kan qabu kan jedhu Hackler rule kana kan follow godhudha. That is known as 4n2 plus 2 pi electron kan jennisan. ስለዚህ 4n plus 2 pi አከበረ ኮምፓውንዱ ምንድነው ማለት ነው? heterocyclic ነው ግን aromatic ነው ማለት ነው። Which of the following compound is 2 nitrogen heterocyclic compound? Pyridine, imidazole, furan, thiophene. furan oxygen ነው ይሄ አይሆንም ነው ሁለቱ ናቸው። ከሁለቱ ግን heterocyclic compound with 2 nitrogen ከሆነ imidazole ይሆናል ማለት ነው። imidazole which is very important in antifungal activities. Which heterocyclic compound is commonly used as a solvent and synthesis of pharmaceuticals? A. Acetic acid, B. Glycol, metallurgical. ስለዚህ ደግሞ heterocyclic compound ነው ለፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ ለሶልቨንት የሚያገለግለን ፓራዲን። What type of reaction is commonly used for synthesis of heterocyclic compound? እንግዲህ heterocyclic compoundoች በዋናነት የሚያካሂዱት ሪአክሽን ምን አይነት ነው? ኤሌክትሮሳይክሊክ ሰብስቲቱሽን፣ ሊግኖፊሊክ substitutions, cyclization reaction, oxidation reaction ይላል። በዋናነት cyclization reaction ነው እዚህም የሚካሄደው heterocyclic compounds ማለት ነው። ሌላው which of the following is not which of the following is a basic heterocyclic compound ይላል። A. pyridine, B. furan, C. benzene, thiophene ይላል። ስለዚህ ለብዙዎቹ ቤዚክ የሆነው pyridine ነው። pyridine is what the basic heterocyclic compound ነው። Which heterocyclic compound can act as a ligand in coordination chemistry? Coordination chemistry ውስጥ እንደ ligand የሚያገለግለው heterocyclic compound የት ነው ይላል። አሁን ተመልሶ ራሱ pyridine ይሆናል ማለት ነው። ሌላው which of the following is a common use of heterocyclic compound in medicine ይላል። food preservative, antibiotic, flavoring agent ተውል ይላል። እኛ የፈለግነው antibiotic ነው ምክንያቱም for medicine ነው የሚያገለግል ያለ ነው። for food preservative food industry አልተጠየቅንም። for flavoring perfume industry አልተጠየቀም። ስለዚህ heterocyclic compound እንደ አንቲባዮቲኮች ያገለግሉናል የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። But the main characteristics of non-aromatic heterocyclic compound, they must be conjugated by system. They does not follow Hackler rules. It is always saturated. It contains only one heteroatom gas. ስለዚህ non aromatic ከሆነ የሀከለር ሩልን ይጥሳል የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ቅድም የሀከለር ሩልን ያከብራል ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ሀከለር ሩልን ይሰብራል። Which of the following heterocyclic compound is used in neurotransmitter synthesis ይላል። So neurotransmitter synthesis ውስጥ የሚጠቅመን heterocyclic compound indole የምንለው ነው ማለት ነው። So indole is heterocyclic compound which can be used for neurotransmitter synthesis ነው ማለት ነው።
which heterocyclic compound commonly found in structure of many alkaloid ይላል። ቅድም ብለን ነበረ ኢንዶል አልካሎይድ እያልን በተደጋጋሚ ስላወራን ኢንዶል ናቸው ማለት ነው። ብዙ አልካሎይዶች ውስጥ እንደ ኮር ስትራክቸር ይጠቀማሉ ማለት ነው። what is the significance of heterocyclic compound in drug discovery? the drug design ምንድነው ጥቅማቸው ነው? they are always non toxic, they enhance bioavailability and activity, they have no pharmacological effect, they only used as a preservative። ስለዚህ ሲናዲን በትጥሉና they always non toxic የሚለውና they enhance bioavailability የሚለው ከአልካላቸው ከድራግ ዲዛይን አንፃር bioavailability እና activity አንፃር የሚለው ያስኬዳል ማለት ነው። which of the following is an example of fused heterocyclic compound? ይላል quinoline, pyridine, furanthiophene ይላል። ስለዚህ quinoline which is used for antibacterial activity fused ring ነው ይሄ quinoline። እሱም ደግሞ ለባክቴሪያል አክቲቪቲ ጥሩ ኢፌክት አለው፣ ጥሩ ፋርማኮሎጂካል ኢፌክት አለው ማለት ነው። ሌላው which of the following heterocyclic is used as starting material in the synthesis of various pharmaceutical? ብዙ ፋርማሲውቲካልስ ወይም ደግሞ ስፔሻሊ ሲንተቲክ ድራጎችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ እንደ ፕሪከርሰር የሚያገለግል ሄትሮሳይክሊክ ኮምፓውንድ የትኛው ነው የሚለው ከተሰጡንም ሄትሮሳይክሊክ የሆነው ፓይራዲን ነው። ስለዚህ በቀላሉ ምንም የሚያወለብን ነገር የለውም ማለት ነው። which nitrogen containing heterocyclic commonly used in anti-inflammatory effect ይላል። anti-inflammatory effect ውስጥ የሚያገለግለን የትኛው ነው? አሁን ተመልሶ ራሱ ፓይሪዲን ይሆናል ማለት ነው። the main role of heterocycle in biological system, they provide structural support, they act as energy carrier, they participate in biochemical reaction, they store genetic information። ስለዚህ biochemical reaction የሚለው ትክክል ነው ማለት ነው። which of the following compound contain both nitrogen and the sulfur in its heterocyclic compound? አሁን ደግሞ ናይትሮጅን እና ሰልፈርን የያዘው heterocyclic compound የትኛው ነው? ትሮፊን ሰልፈር ብቻ ነው። ፓይሪዲን ናይትሮጅን ነው። ኦክሳዞል ኦክሲጅን ቤንዞቲያዞን ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። ቤንዞቲያዞን is both nitrogen and sulfur ይገኙበታል ማለት ነው። what the common reaction that heterocyclic compound undergo in organic synthesis ይላል። A electrohydrolysis, B electrophilic substitution, halogenation, dehydration ይላል። the common reaction for heterocyclic organic compound or synthesis is ES or electrophilic substitution የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። what is the primary source of natural products used in drug discovery? እንግዲህ በዋናነት primary source of natural products የሚለው አሁን drug discovery natural product drug discovery የሚለው የመጨረሻው ኮንሰፕት አካባቢ ነው ያለነው። ሶ ሲንተቲክ ኬሚካልስ ፕላንት እና አኒማልስ ሚነራልስ እና ማይክሮቢያልስ ይላል። ስለዚህ የፕራይመሪ የሆኑት ፕላንት እና አኒማሎች ናቸው ፎር ናቹራል ፕሮዳክት ድራግ ዲስከቨሪ። ነገር ግን ሚነራሎችን እንደ ማይክሮቢያል ሶርስም ታው የለበትም ማለት ነው። which of the following is a well known natural product derived from bark of Pacific yew tree? ስለዚህ ከፓሲፊክ yew tree የወጣው ናቹራል ፕሮዳክት ለድራግ የሚያገለግል ማን ነው? quinolone ታክሶል ኦር ፓክሊታክሴል፣ ሞርፊን ኦር አስፕሪን ይላል። እንግዲህ ባለፈው እንደተማርነው አስፕሪን ከፓሲፊክ yew tree እንደተገኘ አውርተናል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ትንሽ ዲፊኒትሊ ትክክል ነው። ለምንድን ነው ፓሲፊክ yew tree አስፕሪን ከዊሎ ትሪ ነው ብለናል። yes ዊሎ ትሪ ፓሲፊክ yew tree ደግሞ ከሆነ ያው ፓክሊታክሴል ነው። ፓክሊታክሴል ወይ ደግሞ ታክሶል። ስለዚህ ልክ ነው። ሶሪ ማለት ዊሎ ትሪ አስፕሪን ከንጀቹ ደንደኙ ፓሲፊክ yew tree ታክሰስ ፕሪፎሊያ እንደ ታክሰስ ባካታ ከንጀኑን ሰኒኒ ዋንቲቲ ሳነም ሱኒኒሞ አንቲ ካንሰር ታክሶል ከደረሰ ሂሳባሱ ፋን ከደረኒ ከቹ what type of the compound that are isolated from plants for drug discovery ይላል። ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት፣ ሰከንደሪ ሜታቦላይት፣ ኒውክሊክ አሲድ። እንግዲህ ለድራግ ዲስከቨሪ አይዞሌት የምናደርገው ምንድነው ነው? ሰከንደሪ ሜታቦላይቶች ናቸው። ያ ሰከንደሪ ሜታቦላይት ይላል ሜዲሲናል ኢንዱስትሪ ኬሰት ድራግ ማኑፋክቸሪንግ ኬሰት ገይ ጉዳ ከንታፈተ ስለተይቲ ዳንትሪስ this is the following technique is commonly used for extracting natural product። አሁን ናቹራል ፕሮዳክት አሴ ሆል ነው ጀነራል ነው ታዲያ። ስለዚህ ጀነራል ከሆነ ደግሞ filtration is the answer, chromatography is the answer, distillation is the answer, so the answer is all. So essential oil gaafa jennu distillation jenneerra garuu chromatography column chromatography
extraction keessatti gahee guddaa qaba filtreeshiniinis akkasuma wanti hundi isaaniitu gahee qabu jechuudha. Amma kuni generalize ta'e waan gaafateef daa jennee jechuudha. What is the role of ethnobotany in natural product discovery? Ethnobotanical study kan jennuuni gaafa baadiyyaa keessa yookaan information deemnee sassaabnu jechuudha. Inni sun immoo maanni gaheen isaadha. Analyzing chemical structure, investigating traditional plants, synthesizing new compounds, conducting clinical trial. ስለዚህ investigation of traditional use anaaf faayidaan isaan qorichoomaaf oolan baadiyyaa keessatti akka qoricha aadaatti akkamitti fayyadamu kan jedhu beekuudhaaf ethnobotanical study kan adeemsisu jechuudha. ሌላው which of the following is natural product used as antibiotic? so እንደ አንቲባዮቲክ የሚያገለግለው የትኛው ነው? ናቹራል ፕሮዳክት የሆነ ነው ነገር ግን የትኛው ነው? ስለዚህ ፔንሲሊን ነው። from penicillium notatum በሰረንደቢቲ የተገኘ አሌክሳንደር ፍሌሚንግ የተገኘ መጀመሪያው አንቲባዮቲክ እንደሆነ ይታወቃልና እንግዲህ የተገኘው ከፋንጋል ነው። ሶ ፋንጋል ደግሞ አንዱ የናቹራል ፕሮዳክት ድራግ ዲስከቨሪ ሶርስ እንደሆነ በተደጋጋሚ ስላየን ዛንሰር መስሊዋት ፔንሲሊን ይሆናል ማለት ነው። So next, what is the major challenge in drug discovery process from natural product? A. High cost of synthesis. B. Complexity of natural products or natural compounds. C. Lack of biological activity. C. Poor solubility. The main challenge in natural product drug discovery is the complexity nature of organic natural compound. So challenging complexity of natural compound So Nityanu, which of the following is a common method for screening natural product for biological activity? Biological activity gaafa jennu antibacteria, antifungus, anticancer, anti-inflammatory sana qabaachuu isaa check karaan itti godhu kana adeemsi itti godhu maal jedhamaadha? High screening, gas chromatography, mass spectrophotometer, nuclear magnetic resonance jedha. Answer must be high screening sirbootidha. Isinni kuni structural elucidation jedhamee kanaaf isa adeemsuun structural elucidation jedhaaf nu fayyadu malee biological activity investigate gochuuf nu fayyadan jechuudha. Which natural compound is derived from opium or opium poppy? They use as a pain reliever jedha. Kuni red tape dalla irraa fi morphine dha. What is the significance of marine organism in natural product drug discovery? They produce only simple molecules. They are rich source of a unique bioactive metabolites. They have no pharmacological property. Kana sumatti gattu. They are difficult to cultivate. Kana sumatti gattu. They only simple molecule. Kuni simta'u kanaaf marine species kan jennuuni kanneen bishaan keessatti argaman organismoonni hedduun bioactive metaboliteidhaan baay'ee kan badhaafamanidha waan ta'eef daansii keessatti biita. Nityanu, which of the following example of natural product used for cancer treatment? Kanaaf qoricha kansariif kan fayyadu natural product keessa kan ba'e eenyuudha? Dexamethasone, vincristine, metformin, simvastatin jedha. Vincristine fi vinplastin kunniin akka anti-kansariitti waan nu gargaaranii fi zaaltarmastin vincristine dha. Vinplastin dha jechuudha. So what's the primary mechanism of action for natural products used as antibiotics? እንደ አንቲባዮቲክስ ያገለግሉ ናቹራል ፕሮዳክቶች ምንድነው? ፕራይመሪ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽናቸው ነው የሚላችሁ ኢንሂቢሽን ኦፍ ፎቶሲንተሲስ፣ ኢንሂቢሽን ኦፍ ዲኤንኤ ሬፕሊኬሽን፣ ዲስረፕሽን ኦፍ ሴል ዋል ሲንተሲስ፣ ኢንሂቢሽን ኦፍ ሜታቦሊክ ፓዝዌይ ይላል። ስለዚህ ዲስረፕሽን ኦፍ ሴል ዋል ሲንተሲስ ነው ማለት ነው እንደ አንቲባዮቲክ ሲያገለግሉ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽናቸው። ሌላው which of the following is a technique used for determining structure of natural product? እንግዲህ ቅድም ብለናል ስትራክቸር ለስሌት ለማድረግ የሚያገለግሉን ስፔሲፊክ ቴክኒኮች ናቸው። አንድ ፕላንት ከውስጡ ባዮአክቲቭ ሜታቦላይት ኤክስትራክት ካደረግን በኋላ ስትራክቸሩን ለስሌት ማድረግ አለብን። ስትራክቸሩን ለስሌት ለማድረግ እንግዲህ አንደኛው የሚያገለግለን IR ነው፣ ፈንክሽናል ግሩፕ ዲተርማይን ለማድረግ። ሁለተኛው ደግሞ ኒውክሊየር ማግኔቲክ ሬዞናንስ ወይም NMR የምንለው ነው። ስለዚህ ይህ የሚለው ትክክል መልስ ነው ማለት ነው። The other one is what the role of biosynthesis in natural product drug discovery? A. It helps the synthetic modification of natural compound. B. It explains the production of natural compound in organisms. C. It aids extraction of natural product. ይህ አይሆንም። It has no relevance in drug discovery. ይህ ማለት ነው። ስለዚህ biosynthetic pathway ለናቹራል product drug discovery ትልቁ ጥቅሙ ምንድነው? It helps to synthetic it explain the production of natural compound in organism የሚለው ይሆናል። It helps to synthetic modification አይሆንም። ስለዚህ
ስለ ሲንቴቲክ አላወራንም እዚህ ውስጥ ስለ Gaafin diploma from Tamafan is the following natural products derived from cinchona tree and used for treating malaria. Kana sirra deddeebiidhaan ilaaluu fayyadeerraa kanaaf cinchona barkii irraa kan bahee fi qoricha farra buusaa kan ta'e kiniin kan keessaa baasnu cinchona barkii jedhama kanaaf aan sirrii qabshuu. Which of the following is a key advantage of using natural products in drug discovery? A. They are always inexpensive. They often have complex structure with a unique biological activity. They have fewer side effects compared to synthetic. Unit agaru hunda hammatan natural product drug discovery irratti xiyyeeffachuun kan nu barbaachisee fi isaan sunniin complex structure fi unique biological activity sila qaban jechuudha. What is the purpose of using bioassay in natural product drug discovery? Bioassay chun biological activity sa investigate gochuudha. A. To determine the physical property of the compound kun gonkumaan ta'u, to evaluate the biological activity of the extract kun inni ta'a, to measure solubility of the compound kun inni ta'u, to synthesize kun isin ta'u. Kanaaf the answer must be B ta'a jechuudha. Which of the following is a common source of alkaloid in natural products? Madda alkaloid ta'uu kan danda'u kamidha? Fungus, bacteria, plants, all of the above jedha. Mainly alkaloidonni keessatti deebii ta'uu sila danda'a. What is the significance of American Indian traditional medicine in drug discovery? A. It has no relevance to modern medicine jedha. Kun gonkumaan ta'u, to provide historical context for the use of natural products ni ta'a kuni. They promote synthetic drug development ta'u, it limited herbal remedy jedha kun sin ta'u. So the answer must be what? B ta'a jechuudha. Maaliif Indian, American, China, Korea isaan kun traditional medicine irratti hedduu fagaataniiru. Kanaaf galteen achirraa argannu kuni it provide what historical context for the use of natural product ta'a. Gaafin itti aanu, which of the following compound is derived from the plant Digitalis purpurea and used for treat health condition? Kanas chapter tokkoffaarratti ilaalleerra. Plantiin Digitalis purpurea jedhamu digitoksiinii kan kennuudhaaf nu fayyada. So the next question, which area of research focuses on discovery of new drug from natural source? A. Synthetic chemistry. B. Pharmacognosy. C. Medicinal chemistry. D. Biochemistry jedha. Kanaaf actually hundi isaaniitu bahee mataa isaanii qabu. Haa ta'u malee natural products irraa drug discovery or especially new drug from natural product yoo ta'e bahee guddaa kan taphatu pharmacognosy dha. Maaliif extraction irra sila eegalluuf jechuudha. Science in extraction immoo cognosy dha sila ta'e jechuudha. What is the purpose of using chromatography in natural products isolation jedha? To determine molecular weight, to separate and purify compound based on their property, to measure solubility, to identify chemical structure jedha. Chromatography faayidaan isaa inni guddaan natural product isolation keessatti to separate and purify the compound jedha. B is the correct answer. Which of the following is the key challenge in commercialization of natural product? እንግዲህ ናቹራል ፕሮዳክት ላይ ትልቁ ቻሌንጅ ኮሜርሻላይዝ አድርገን ብዙ መድኃኒቶችን አምርተን ወደ ገበያ እንዳናወጣ ትልቁ ተጽዕኖ ወይም ችግር ምንድነው ነው? ሃይ ቫራቢሊቲ ናቹራል ሶርስ፣ ሎ ኤፊካሲ፣ ሃይ ኮስት ኦፍ ሲንቴቲክ አልተርናቲቭ፣ ላክ ኦፍ ባዮሎጂካል አክቲቪቲ ይላል። እነኚህ በሙሉ አይሆኑም። ስለዚህ ቫራቢሊቲ ኢን ኔቸር የሚለው ኤ ትክክለኛ መልስ ማለት ነው። Which of the following natural product is isolated as sedative and is derived from plant known as Valeriana officinalis? A. Valerian root, B. Kava, C. Chamomile, D. Lavender ይላል። እንግዲህ sedative activity ያለው Valerian officinale የሚባለው plant part ሩቱ ነውና so Valerian root የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ጥያቄ what is the significance of traditional medicine in modern drug discovery? እንግዲህ አሁን ሞደርን ኢራ ላይ ናቹራል ፕሮዳክት ወይም ትራዲሽናል ሜዲሲንን እንደ ኤሊመንተሪ እና አልተርኔቲቭ ሜዲሲን ይሰጣል እና ትልቁ ሲግኒፊካንሱ ምንድነው ነው? ታዝኖ ኢንፍሉዌንስ ኦን ዘ ካረንት ፕራክቲስ ላይ አይሆንም። to provide need for the drug development of new product ይሄ በደንብ ይሆናል። it has only relevant for herbal remedy ይሄ በፍጹም አይሆንም። to promote the use of synthetic በፍጹም አይሆንም። ስለዚህ ሊድ ኮምፓውንድ የምንላትን ያቺን አክቲቭ ኢንግሪዲየንት ወይ አክቲቭ ፋርማሲቲካል ኢንግሪዲየንት የምትባለው ንጥረ ነገር ለማምረት የምንጠቀመው ሴናሪዮ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንሰር ቢ እንላለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። እንግዲህ በደንብ እንደተማራችሁበት አልጠራጠርም። ስለዚህ
አሁንም ደጋግማችሁ ይሄንን ጥያቄ ከሰራችሁ ከሞላ ጎደል የዚህን ኮርስ አንደርስታንድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ለኤግዚት ኤግዛምም የሚጠቅማችሁን የሆነ ጥያቄዎች ደግሞ አቅጣጫ እንደምታገኙ አልጠራጠርም ማለት ነው። ምክንያቱም ፋርማኮግኖሲ፣ ኦልተርኔቲቭ ሜዲሲን፣ ኬሚስትሪ ኦፍ ናቹራል ፕሮዳክት፣ ፋርማሲውቲካል አናላይሲስ የሆኑ ጥያቄዎች ተካሂደዋል። ቢኮዝ ኮርሶች ኢንተግሬት ስለሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ጉዳ ገለቶማ ዋከራ በርተራ ዲንቃ በከና ጋፊሌ ከነን ስሪት ወጀተን ኮርሲቻ አንደርስታንድ ጎቹ ቆፎ ሶልታኔ ገረ ፉልዱራስ ኤግዚት ኤግዛም ረት ጋፊሌን ሀፕን ከንሞዱ ፉደንዳል ኮርሲ ከነራ ካምፋ ከንጀሉ ገስኮቹ ሊደንዴሶቹ ሶ ቻናል ከኛ ፈማሳራው ታናን ሰብስክራይብ ጎቹቲን ለጀቤሱ እንደገተና ያናችሁ ዳጋፊ ባላ ወሊን ሆጀኔ ከጉዳ ገለቶማ